producers no na woko MC ahwa Abrante Rashford Sompa adidie sana dodo no efre no sa Abrante wi no ne ho ha ewo na adwuma sem ho wo MC aho na Rashford ene de ne arfo na ye adwuma ene Rashford enso ewo MC aho Abrante tietia kokko no ko ya ne Buziman ase o caption man Buziman so eno no ono na ne yiri free so no Buziman wo wonta no opeso wo wonta afo abuzi no hu no wo wonta no na aduane opepa de kira me de betum anim na didi efe ababa wa beti no wo ha na okọ transfer wono so adidi efe adidi me fe papa he wanu mato na wodidi na se ote ho na usu didi a obetimi atibia di oye appetite ye kanesa kofro bofo mpa ba masuketu am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo meti adwam na mde Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so kansampian ene kampian kwaku bibia bokọ de Oforisuo bibia hye yi ene bena na nsu agugu anope ya na Nyankopon do ope no ye oh yes manfo bi kan na nsu yi ene la fidi atododo sa me san ka asesa he ade nyame be o da se ne obetima a challenge na nyame ayade mimom de menya na nka de bia weda na isi no futu no bia wota kasa asem ye na nka ewe mo ye kama Oforisuo na wo kan san wasem wonim say appetition short anzu enye ho advert wo bia o appetition short na no mini pa bi empese me boni din eni apese krodom appetition a short odo pa ko baby o moton sa no ebusa se de mekan a short pa a chese baby anam se papa no onya te omo bie ba na o mat o ho agum na mu sebi nkro omo pa appetition igini se so abu a ebi so se ewiase no na meka se madam bi owo Germany na mo de appetition ko sa o mba Ghana na obi de appetition ko a omu bubu ni tot na asakora no to anu wa obehwie mu no e wusika ye je I would give free aqua I local drink do time winter time no ya na ebo apa nti appetition short kwa appetition de odin o se no na wi ensi ni sambon so de biasa no bi adia me kai se time wana adwuma wura Blazer Foster onimonyamfo wo ye mizo ayi no akwa bi dia appetition be ye rap o se ndo betumi aka appetition de no bi adia sanete no bi aso kwa yi a baby a bruki oswo no obekọ no ho ayema omo nim nom no omo nim tro no omo nam so me madam bese be bonde ene katacha kwa yi e wotrede na oye obi a acheme bonde achi ne ho osrepa ye pene ba bia yi ho no katacha jewe mo de mun kokoko bruki osampa e ko ba ko ya osi wo ne ni sai se twu ne ni ai se hirete enti jaje anu odin ti appetition no a short nti enyama betwefo no omo nyina omo na ese zo na price no kosoro nti whether ese no masa de bibi kwanche ye wade de kwanche sa whether we I just say look no eno so na wo brofodin o sanete look udi nwago obi akun kwaku ye ko 8 mo ya ko meka se e promote appetition betesusu nyu obi ade a boko abra bibia boko bla Onyankopon da wo bibia boko okay de Nyankopon se eneso eno ekoda se wufuo anope sorry na urade abase crying Nyankopon da wo ma nyina se abehye fumba komumade a na je sa asomdwie e wo ho e ma ye ni Kristo nti Kristo wada wo ma odi boy ni kobna bo ameda wase se neso oye matum sa to foso bo ne bi anim okay mami tia Ofoso be ma ba wo ho ye fa nwumre sam se katacho be ma adwale minti wa wonti ase no akoshepo o papa etete ye na owu na ojawa japa me messenger me japade kakra na osade ne sama ta wachi na odware wa ya na eye acheso ahomia gumi mu enche mesa akone na so akosako mia mpa ibonum ti wa watu amana mama bia no wankasa okra na ye de be sha na mu enti nyame adome ho ye ye gidi ye se ye tie fonso obia eho ye enti no sabre ya hwedwumade ya se de wono beka ye ho Facebook ho Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube nso Sompa TV no ma join ye bia ma wa Twitter
na no so ye Sompa TV / Sompa FM na ye mizo free drink in the 5G mizano but wa ene wo hwe wo ho a watimi atoa ye na wo YouTube for 2 solid 2 weeks 2 solid weeks 2 solid weeks won to mu da me so wato mu da e ma me tampa po ho what the my tampa po ho my anase twa ye high wo ho imesa check the akome list because they bia no me twere din me sro se me kona wo de na yampa se won to mu da 2 weeks wa follow yen e wo YouTube wa me so nya me ya adom a o china 0243585878 no na wa fresh so no ama ye bia no be kasa na ya je number bia obi a oba beje wo free drink in mizo ne 5G no na wo de ni din ne number ma ye na ye media ama no wo wache de no nti na a share fofo nkura se o mo so follow ye e wo YouTube na Asem Mpe Nipa de wo de ye ne a na wo de asofo so be ma to asoma ye ne ye wo pina ene de ma de hye yenko okay na afutu sem a ye de ebrew 8 na ena afutu sem no ena wona wo hwe Sompa TV anopa no wo nyina hu so ma hene ya dubu ache Sompa ache de opa hontoma wona odi Sompa TV Sompa FM achi nyina no ehu afrase de Nyankopon enam Sompa tarawa media eso ema ekunafo enyanka edidigu Oforisuo esreye anuti ena mahine yadubu achetra na adwam no mawiase nyina che no sede ye na frase ye pa hontoma eneso ya pa hontoma na ye musa se wona onya akwanya ananya meto wonsem ema wotumi ebeche ekurafo ni nyanka eni woni bie ade no ye musa de eni onya edifiri mu orofo enafutu sem amede ema o ye tie mesre wiase nyina se yemwo nipa wa bra wote ase afutu sem we media bapen na ebre bia ene afutu sem a ye kuram na ye de ma ye nuanom ene ye papanom enti ene no ye ka tro bibia se ye buo nipa wa bra wote ase dia na ene wontwa nani emfa enhwe tarawa media company wontwa nani emfa enkyere Sompa 93.1 efri se dia wawe kotopen kaso obawe kura ye nyina chenyi akurafo eni nyanka afrase wonam Sompa 93.1 ma won kwansem aye ma tumi enu amo edi ye no bedia dance se yanam adofo bi ato yeso etumi ema wo so ensa kamo eni anwa enuti wodofo se aduru hobie mu a mo na yesu kire mu a yenisuo ebetumi aba enuti ena Sompa chede se ya buo nipa bo abra wote ase na se tarawa media company ya tra ye nkwabam se ebema kurafo enyanka ene wona woni bie atumi adidi na wo school fees ya tumi atua na mpo ya tumi akata wo modagya so de a yenhwe na afi we so yenkɔ wo mo emmoa nipa bebre no a wobeya sa do ye we ena se enkonnua bi a na da won so apuru bi a na emu atoto no akwansidie bi a na wo mo abrabom no ni nyina atumi abuabue amakwan de wo hwehwe no wonsaka adano maami bi a wode enkoda diaper na wo pa yefunu awo baka sa asem wei na me hu dwiri me yie pa wo se me na makwankyere we so me na madoye we so ene me na mafa yefunu ye o anonti wodofo die ena afi wei ode ba ne de amankurafo ene enyanka se ye hwe adoye o manfo bi ye na wate so mfaso a ene wo so komwai efiri se ye bo nipa wa bra wote ase
na ye kata emma kunafo adagya so na ye hwe so mu bedidi na nkoda nyanka ibetu om school fees dia wodofo yibima na yemfa moa saafo yi efrise wonsom ani nipa Sompa FM se krupo twadia mpo ba se ya domato wonsem amene utumi koba onsa asoachi adware utumi ade bibisi jaso etumi didi mebika dia yenkonkoda nyanka moa ene makunafo orofo ya buo nipa wa abra wote ase dia entade bia wo hye amanaka no ana sa tade bia empo ayo ho nketwa no yehwe se ye de be masafo yi eduru ba bia asondem ho no amanfo bi hia moa o eso tade baako bia omode ba asode no eno na mode ato omudin eno ti afi wesi yi saade na firi ho na ye mfantade nto amanfo din a wodofo de ayo ho nketwa no de mpo unya nhye no de ama wodropo no epefa ho no untumi ntade no ye moa ye nipa ye nnuanom bi na omuntumi emfa nkata omadagya so ne mpo sede a yesere wo mo se atade baako pe ne mpempi omota hye no ne nyina emfa mfiri ho sa wo ye papa unya entumui anuti ana twero no aka se wanya ma wunua no me asafo awurade wanye amfa amame anuti ende me ka kire wo se yabuo nipa wa abra wote ase de a afi we so no sompa chede no ya tre yen kwabam ya pema kwa akiri sede esi che na frase no ye beche amana broso afrase de no so anuti ye betumi ayesade a eye wo ene so okoye moa ne atumi atre yen kwabam aboa o manfo anuti yabuo nipa wa abra wote ase de a sikafam ye moa o manfo ni bi aduane afam ene ntade afam anuti maye moa yensa efrise eduru baby na se wanye adoya unshira kwan no eduru baby a entumi emie bio anuti wo hwe yanua no mozramifo a ye ka arms giving a oya adoye yie pa anuti afi meka chro se kaye ho sompa chade ho sompa foundation tarawa media na ye moa afoforo wa bra wo motiase no makwa ahohiahiem sayonti epunu bi emu atoto bia no emu ebetumi ebuebie eye me modofopa se Yaw Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo omna samwa yo Oforisuo ebeda se ne adatifo ne afofo mama nchake edugas ane keme ma obi ba honum beto gas ni bi me de 70 Oforisuo mejidi yese etisa sompa ya baye ye ntimi fa se bo se ya ne ayene ya yebi na sebe ahoma be hu soro a cheso nam dua ho ti sene akoba ne se ya mo den wo hwe na no a ne ye che no man ye nwanum sebe abubuafo ya na ebusa se bibi sikura ne se tru meka mo ene ne frafo ni na ya manfo mo a omode boa no mo ye ma ne broso dodo ye bo ma baso o mo a sebe o manya bi stitira blochirifo ene o mo Ghana ha ene asan bawo utwumu tan te se de wo kanaba iti Oforisuo megidi yese o mu ni enwamo me bai daga de ba kwa ma hu se se trensa se ya na adofo tumayen iti megidi yese mre na aka no bisa ka bible so mienu meboa na Yakobo beche ne woni monyam minim se ene ikwama huhu bi a em se amanfo astate ne ade ba ntino Oforisuo yan kan tenten minim se ne te bia no amanfo be yemwa infection okay pokwa bena bla unim Lazarus unim no babrum die no me ne free capenion ni fi nam so mi fi ni okay papa no minim ni pa na Lazarus obia na oye pa
enso no woniska na woye ni yemu ye pa na no woniska no woniska wo be ma atofo nyankasa krafo no tina eniema akofo amane pa eduru bi kra no na ono akasa sasutwa no nsi obesese kakra di na emre bi wona mo no kohie skani bi ana wo wiska pa kama no yeso bobo awura skani ni fi sikari ni ye wa mie ohiani no ti Lazarus ye pekwan bi ase obehwe kwan a papa ne faso so odidi a ono so obetimi adan no ho ene be something about it no force you ye ka ye mo nipa wote ase Lazarus hu se wo sikani ni die no wa so de nyina na so odane ne ho so e kraman bunkoto dwe wia de nemu kon kakra abra na sikani no e kraman so de bi wo ye sikani na wutie mi a bomode pa manunsie no na nyame ene wakasa na ofoso be ma Lazarus ye say oni kraman kwakodidi no wo sikani no e de ne nan esa so peche dwane a ono sikani no edi egu fom otietia so ne nyina mu Lazarus efedi enu nche sese Yakobon de wa ungu ubewu na emom ne bia na wodie otrabia no na ye papa mu ti Lazarus wo wi osikani so wi ehɔ na Yakobon kyere ne osikani ni bobre ana Yakobon kyere wo hien ni bobre ewiase ye kwa ye binimo nyesika tam nyina na koba nyina no ayade ba kope ede ye wuo ebe fawo na ewu ni fawa ehɔ na ekɔ kyerɛ wo sɛ na wuti asase so no sika wunya ye no uma wo hia bi di uma janka bi di uma ahomabro ni bi di uma ewisie ni bi di uma okurani bi di yana the hosam na koka wo ahadi opa de oye bia de opa bia na woye ne masama de woni de e kokubusa ho no e ko ba sa no osikane ni invite Lazarus over ne nsate anye de emu nsuo mekanensa odofo sikane wonya no eye enye bronsam dia fe bi ya doye okay fabi babu nipa me nipa hunto na brabo yimu adumla ya mechia skani bi utie mechia pa enye wiper keke mo fa skani mebu ayen na yintimi hwe nyanka nya kurafo na skani wa pake gu bank no eni skani o de gu fie na wudia onko wudie no eye na nso mo o dache e wo ni nyame anim eti wo sikani fe bebe boayen na jujumadi a yere be hyeso no ntimi nkoyi boni portas wote enye wa pausha na odifo no otwam da bi si form ni pankasa bra form na ma won tabe mu ntre na nyam ni nyina achi no nyame ma obebipa se bra wonya be papa ide akọ eti yamwa sompa chede na ye nyina no yefa bi ma awisia nyanka ne ekunafo mobroafo di wonni biye yefa bi nyew madum yefa mo mu uzundase abrotia Ofoso be ma medase na ya chia ye tiefo biem Crystal V o London o hwe dwumedie no kama saa so na Gabi 1 woni adofo ni nyina so hwe dwumedie no wo Facebook ni YouTube na ofoso be ma Bible no aka wo hwe me wo verse bi wo ase no mo ya me de papa 1 Timothy chapter 5 verse 3 to 16 no oka ensempa efa obi a ohun ekunafo mobrowafo ene wonum a womu enibiefo ya womu ekomo mo ho asem na ade bia wo be yede amasa nipa ya mabobo wonum din enwisia enyanka ene onibiefo ehiafo no eya ade anyankopon eya na niku sankrofo ne ho nte no se peso ba kokora po ana se enwo
atere baako mpo anase aduane kakra mpo na wobema na so sankrofo we se so a da ne da aduane mpa wo fie da biara da enhira ebebu so de amaw baby biala wo ama bi nso so etimi aka wasefo nyina no nti na Tara One Media Dr. Blizzard Foster Candy4 Mr. Robert ne empanyifo ahodo no wonom edieso mani so se enhira no omo de da ne da wonom ye na afia no bra no mo ye na esanse wonom nye pesame nkuminya ebia wo de kakra na wo no befi se ebia esuama wonte no wontimi mfa enkonya nka fie wontimi emfa nkoma wisia bi sentoma sina na sentoma pofa anase anwa galon baako anase toa baako mpo na wo ade bia yeso wo bia no omo so oboto nsa afro se fa beka wonom de a wonom ewo ho na wonom entimi fa ma nwisia nyanka ene mobro wafo ni titru ene wonom a wonom so ye kunafo na no nti na Bible no eka se ebra so se won so bedom ye bre ya yeso yetu ye ho ase afi se ofo so be ma wo hwe Romans 11:35 wona oka asem bi wo se hwan na edi nkan ma me asafo awurade bibi o ma ne nsa so na me ankasa nso me fa so akatua ma no enti ade bia wo be na wo wiase ye papaye ade bia wo be hu nipa mobo edi bibi akwa no sebe ya na yefunu edampan wo be hyemu ma sebe ya ne hu eda deja na se ne hu eda so wo betimi apa bibi dia kata ne hu ana se wo be kata na deja so ana se na hu hia wo mu no wo kakra wo a wo de beba no ebetimi aboa yi se di pakro na free sa hu hia ni mo no eno na Awurade se obefa so ahira wo ntino fo so ena se me yetia wase ebo kokokon yenhwe ye bodo ne ye to agu ensu ani daachi bi no yen sabeka sede da ne da no ye kwa asore dem kobo afode akese na yi tight ne ahodo no ye se ebia nso ne nte no bra befa wo de kan ye de ho sebe ye abronyan enwisia ne nyanka ene wono mu a wo mu eni bie ne tituru ene ekunafo no ye betimi akata wa adagya so ne amu mu bibie de na wonom so ankoye enhwe ha nhwe nkofo anim sebe ye da ne da ya no fo so eto da bi pa na kokulo bi so a wo ho na nyanka ne nwisiafo na omobo wo hwe omuntade a hye wonom na ebi de sikafo ma ne womom wo bi no omo adresse hyepe na wo hwe kurani bi ba na se awisia bi ane de mobo ye se beka ye ho na ye fa ye de nka wo ye t-shirt no ene ye sompa ache de kita wo bi aketo bi ensafa bedom ye nyame ye adom a ye bedi bronya na ye nso ya boa achecha ma wo mu no mo so ani je na wiom peyofo so me da sentino bi anya de ye na esefata na entime emoa. Okay. Eloti wana mame asafo Awurade bibi na manhye na name. Wan na mame Israel dombe ma bibi na manhye na name. Eti ye nyakoma pa ne yibi abo nyanka ne awisia ne akunafo a Yakopon be ye yakoma so ade na wode aman. 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31. Hello. Hello, Boso. Yeah. Boso, Pizarro, you do thinkers. Pizarro, yenteo. Boso, and you made a mabuma basu. All of a powerful. Mechamu na Yakopo Shamani, Masua Dana, Damoya. Okay. Now, Boso, you can't adoya. Boso, Sasiso, young crowd, the moment of a crash and she said. As I see, so say, open natural secret drug, also, and it's all there. Okay. Through a 77 young couple, and I will be our calling him. Now we are Papa, and I say, we in a free or how I'm on any up J, and I say, Ablaba or Bono, or whom point of the first bit to the name, and I say, bit to the nation. Now, for you, I am an uncle for you. Adoye, and who he and Tina, Bibiano, a do sala, and I'm both a sala cassia. Kramani bia ojidi se wo to dwan na okunu ebompa egusu chichama bra afene ba pa da sa ba di no enga mi ayi amman sika mo ho ejo bo so washa wi ase ha wo pe mu adefo pa mo sika utimi ni na no kramufo tim to fo so yesere adoye de wo ya nyame to ni sika onsu egu so fo so Pizarro kinkas matal. Okay, hello udin baby afrefri Adrantia ate kolesia oje sa odi for Isaiah abonu mo ha yentio mbaso mo hoye de kama pa che
makasama ma mewura ho ofonso nse la sam no mo ye program hwe asofo fo ye di bia men ana ubewu ana heni ni adada no ni agine sika ofonso ankada ko pa kamara sa ye topic pa kan ankabe me de pa Sompa. Hopefully, the would have me to make a sabium. Maka masam ne papa. Na, ya mi shramu, when ya mamu nim dese, Yakupon, Emma Sumo in dear, or Mom send me Jenny Bia, Bubena Assembly, Namodiaka. Oh, before Kim, that you back with say. Ofera wasata le bakwa no ono kanya simenya bagibio wo he nipa wi ne basaye de bia no basaye no ho enya kono ofori ni ase bia kadina menka mo no okay hello odin ba bia frefre nipa pano kore nkansani ose nipa pano kore nkansan abontem nipa pano krampa yentie o pano kore tini ebreyo ya min chira mo mo di mapa mo di sa ana fucho mo dia mana FM na yen kan shaka tia pa ma ni ka di ya ni pa bin mi mo den obesa ma ni pa na ni na wo ne ba kura wo mo no ba sa di se ma di ni na sa di na ko no so ya ti mo di ka se ya enso ni ko ti ya min chira mo na ebe buso timu na ya de sa na su nyansa pa na ya ini ya mo modern na ya yi na do ya wo ya sa ta shi pa nyame shiramo okay hello too bad hello Hello, boss, Mpacho, good evening. My just so mammy. The Pacho, if you're mine, I'm out more did you know? Now, Yamicha man, if you come in, I could get to Yamiche. The Pacho, Odi for Bano. The Pacho, Yame, ya do more china, Obesa Casa or some pancomo and Tietchnevia, and what TBY. Obekasa or some panko much nevia. Hello. Udin baby are free. We are very common with Patali. Panipa you. When that more one program, and each one of the power here. I could power put them away. But it is pass my company into Hello. So Bema. Yeah. Mama nina etifu. You will charge for say your doctor na na jiba do several tio de. Okay. Let us mira. Nyankopon shira mo ne mu program amoye no krinya me ani muni. E ko be yufie ne ensani. Me fremo aminyamo. Ntina ma fremo anyamu di enchese nsu a e todoman kro ha na yinshira nsu o. Okay. Nyankopon shira mo ne midin so de asuku fashion designer. Dakro me pamatale abechemo. Okay. Because ma humu ina ma he mo achenti ma humu ina mo measurement. Na wa hu che ho no wa hu mo afu de. Mbato se wo hu mo soro no wa hu mo afu. Oh ma hu bibia Oforisuo. Who say no megawa o back be 23 e be kama pa no mo na samoa say ma fa na ye ne back 20 ne chest be 41 bibia be kama Oforisuo be ma ya mi shira mun turi mo be temenka. Okay. Bye bye. Okay. Hello. Mame. So good evening, Oforisuo. Ma Jesu oba pa into. The family mammy of one cassette from Mammy Aboagye into. Some part of them and some make a studying a mere mammy. Okay. Not a Fibia, the Gibrania, Mijaya, Sabia, Memaya, do you call them about any Brunia will fear me, Tiffy, but
Yeah, Sompa said, you're not my woeful for so me, mentama. Any figure 20 cities. A free. See a deep bring a man quiet as I the sister. And here went to the man doctor, and here went to the man nurse. In my case, I will from class. Sompa said, the young faggy. Any fear, Nayan be my for. Nina Messuba boy. Okay. Hello. Hello, Fusu Bema. Ye, Penny Payentil. Nadia, will be Chram. Oh, one year, Mamma, the bias, you need my California and Bobro. Maybe Fusu, I did Baquayana, call us one of the Savoyano. I saw for me, I suffer no more of a school, and guy because the many are there in the place of an American. Televia, to a happy account, the Columbian show. It's young, the community as a source of the custom to the Canada. I must say. Hello? 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 Udin baby afre free. Good evening. Hello, good evening. Ma my Joe so baby afre free Udin. This free just find that your mama many I say oh for so. And it's not Afre no anyam wura ho. But I say One fry ya da ho. Oh. It's big free Japan. Say, oh, what's it's just a first metal for okay. Amen. Amen. Hello. Yeah, na yetai catch your TV phone say yeah mama volume of TV set no na radio no enko from ya na feed ne ba no yetai ka pa o. Hello. 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 Udin baby afrefri. James. Hello. Meet you pa. James. Okay. The Catherine Coco. Yet you. Hello. Oh. Yes, oh. Sompa. Yafadi. Hello. 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 Baby afrefri Udin. I'm Pacho. The Catherine Coco. Penny Udin. Hello. Oka sa free he. Boga fo nyina ho ye. Obi a ho ya Haji Alima die. Haji anie. Haji Alima. Owo me na de wawuram. Me na me ka to de bia me bossa me ya mo giselle. Oh, Haji. Waya dia papa. And ne de me nsa do ye na aka me amanya mo no. Okay. Yeah, they are me. Oh, me shamo de dia, me sha. It's me pia about the professor about for Sompa. Mo for many share Sompa. Oh, me 2 months. Me dimodi, yamen come. Amen. And chill dia mame. Onye mo kesie. One me juma no so ya kesie che se ne de dia yen she. Amen. Che ankanya Sompa ankamakuma ho. Na utaka. Me papa bohe atume for papa. I even me how you na me shemo. Monda papa na wati more ni na monda na se mame. Okay. But actually also say also aya wo ha papa no dodo. Na omuna samwa.
Omuna samuna wo hano dodo. Nyame nkamo. Amen. Echi oba papa me. Mate, wate onu kuro wase. Maybe a man so akabaya me do. Haja lima no no. Na wi akwa no na di nkomo. Wonfa Asem Mpe Nipa ni agro. Ye ma ofu kura wotimi ku bi fie. Eso hwebie. Hello. Udin baby afrefre. Ali. Udin baby afrefre. Ebe ma so to kuro ni na fe me na Aboagye. Nana bi yanko yanim. Oh. Ya fe na Aboagye ka be plan to kuro. Ma TV no volume ne confirm. Hello. Ahwemwa mfie miensa ni menya amoda. Ya ba ye ni mfie miensa. Ai be. Free sunyai na aba ma afre mo sa mfie miensa ni. Aju. Menya amoda. Ju. Ambo jant me chiao. Okay. Na fie ni news wa me. Bora nchen ope. You. Yetiu. Yasi ye mwa nipa abra wati ase. Enti mestra obi bia se bro nya ye beidie. Kakre biensa, obia kakre obenya bia, onfa meboa, ni enfa ma omu ni bia nyina ye ni bidie, enso eja ebi ye sebi. Ni enfa moa. Me chia obi bia, Asem Mpe tia bebi obi a be chia no mo abai. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Tachimayo. Yetiu. Aja o se sikanino. Lazo so kwa afogu amano. O je na wo se so na se po ataje so kutu ni pafo. Anchi ni tuwe ka kunyi afo to mo fogu manipa. Na mo program so tachimayo ni je ho pa yi monitor mo ya mi shira mo. Okay. Hello. Panipa yentiu. Magia papa. Papa Magia. Magia so yetiu. Yes, isi ni kusuwa. Okay. Nimechona majuma pa moya. Okay. Madama spa teka futu dia multi papa ngushiro. Yami ahota si wenshiramo. Woyam makuma swaje nyaere mamo. Dia eda dafsham. Yes my idea. Okay. My brother Bob akwa ndo bebre. Nye me bra ere a chinji amma kanyamwa. Nkamini dembe dem. Kamini dembe ya. Yes anyi me chemu nyina anyi me damase. FM. Mene yami yejuma. Amen. Yama kama ho. Okay. Bye. Hello. Enuti ya bua nipa wa bra wote ase ewo Sompa chedi mu. Said ya dansiri no esi ekono wo so obepe wa dansi ana na pro bi emu atotro no emu atumi ebiebi e de ama ho. Hello. Ya tie fa phone na ema volume ko from. Hello. Ye tie. Hello. Okay. Hello, good evening. Panipa majo so baby afrefre udin. Nipa chemika sefri bole bambol. Yetiu. Junior Kennedy Japan. Okay. Sompa as a mobile and the bed. This time like award can say numero N because me number one because my program be me monitor me supervise E1 and strong okay. Yeah, muni na mtale ni sino obia pe kasa wuti nsa ni nyamu ho na mi shiro mpa e bia mi follow mo bole bambo okay. Mi shiro mi nshia ma hini okay. Okay. Hello. Odin baby afrefre. Unuanie. Nua de he. Honorable one, asante the pie, account to Yasi Assembly man. You. The pie man
na se pe je ochia pa na wachia ohene yire so ama me why ohene yire so je so na no we asan pa lu tu je so ti o pa so mo ka abla ya ti asi ne je asan ta na wata obi ya le ana se bi ti no ya ta fa mo walo ma ni pa ni mo je bana ku ko fo ya kwa sa ni e be chi ni e wo fufu akasie e kan sama akasie ntuma akasie ya sin sa na boano ibi ni donko a ka chiso and no be tika de chure me yeni ofa ba ko ma kan die ya chi me muto papa e ka ko ni aba ka sa no be ni bo na bo wa ma ka me sa ko me sekente me sa fa so man se okay hello last caller baby afrefre wudi hello Mr. Sefi takwa fo nyina ho ye obia ho ye takwa ni ko hello udin baby afrefre ofrose ma odi faza ma men kasaka kan de ma men kasaka krabi wanye odi faza yatafo oh there be one chance obi gina so la na e hot pa anano mikro masantima ponsi yenyamo na mse da bi anya ne hwewu etu ababa ko a obi so pekoya bem hello udin baby afrefre Dr. Simon how on because especially I'm on my suta mo mai yetio hello amen okay dia da ekoso ya ne pitiri ha ne de ofre no nyina ebesie dia wo ba no so anya ai aba sabre producers ye ho adwuma na ode yahoho a omde wo mo asem wo koda nda nyina abedan Sompa Asem Mpe Nipa no be pare pomasi bere e de ama won efri se asanteman anya giatum Ghana agiatum na baby a ye keka kono papa ba ko osafo duru baby a wonsa ne ho na enkyene so da duru baby a wono antumi kamfo ne ho agesemu amutie ye enamba ho nipa krupo twedi ampon aye biafo enam Sompa Asem Mpe Nipa so wojo sabre no yebo nipa wa bra wote ase eti yefa eyine nto so yenhwe na mobo namba no yefa ntudwa preko Sompa achede no monfa nto so ma ye Sompa achede no monfa nto so na abrewatia achede no ni obakunafo na da ho no maami a wabu ma ya fi oyobakunafo enkodan mo bon sei so da ase ho otum so mo maame eno papa nyina afirim yefa mo namba no entudwa also beba Tara One Media announcer Blessed Foster and a beba we kra de Tara One Media account name na beba no number ni 0598 559802 0598 559802 edi beba no Tara One Media misro se wo ye na sa din wo ya ma wo bia wonim no Sompa bia friend na sa je number ni biem number no 0598 559802 edi ni Tara One Media na sa Sompa chede no no number na ye de wo bia keto bia nsa say 10 cedis say 20 cedis ana say de so chance de be free wakoma mu bia bia wo mpa bia wo bo pese bia wodua ho aduade bi na wo de bo for de ma nyankopon no mesro ye ne sa pepepe efa ma yen na number no 0598 559802 0598 559802 dia beba no Tara One Media Sompa chede eno na ye kan for de ama wa foforo de wa dance aba de wo pa bia de bompa ye guso say ye mo ana say bia nuane ahodo maka na say enema bia betimi di ache ama na ye ntade ntoma ye betimi di akobi bi ye nyanka fie ni ade ada bia ye kwo ho no mesro
what the buy beje sika so afemu a number no and that TV no so no wa wonso wo de no bia wotie radio no na wafa 0598559802 na yetimi aje wo so Tara One Media na ebeba mobile money account name no Tara One Media for so nyam set ye for na te ahye no so nte no ye nto adwumadie no so na ye nkwa yanim. Okay, enrada ya tabiri asem bi edeto ya pro so na enrada ekoye ho saa wadifo yi kwai bi so no be ma ni di oba na tem na oba no so ebo be ma no na chese obia wo ba bia na hoden ehye obia wo ba bia na hoden ewo be ma no etwa adapa no na oba no so ebo no wedi anyame na mkaye no abema no ane bo na mane se ne yire no ebo no oba no ewo fie ha na enu ada no bema no ka kire se obeba na sabri no onya emma meduru ha na ozonya kwan ma sana producers kan no okay ye osi emfre na homa so ana no okay anuti enu ada safe na ubaba betie bia mami ebo ha na kosem no ene de nya kasa tenten omo ne tofa emfa emaye ma me mo akwaba yeja oba pampom te say me pa cho nya me adomboko na udi de say enra no me pa cho me din de akuafosu na ne de oda so de me pa cho okay me ka say enra da no obesese din ne akuafosu anu a me pa cho akuafiri hin na baye me pa cho me fi spetim pom na ukrom pa ne he me pa cho me krom pa ni peposo na nenu ameka se be poso fo nsu kwa hoda omukwa nyina na manfu su kwa ho no peposo adebi omukwa nyina yikuta maame ene bo wasam no tofa wakosam ne san ya no a wo de beda ye yitu ne san ya basa ya nwie bo ne tofa ma de ne otie bie me pa cho me dase eno amasama me de ba ye nyina ne se me ne abrante bi ware e fre na akwasi wi afe menene enyama ba kumakonan na ware ni mu no ensem bebre enti de kosi ya ne se na ye se mete me ho na metwe me ho nti se aware ne ni hobiem enti me de ba se momoa me na onhwe nkura no fi se muti ya fini onhwe nkura no na de se ye no yenye na ejapade amne ne wo no onche no mfa me de ma me pacho nti na me de bai okay enra ukru no na ni din de se enra me pacho de akosi wi afe ene so akosi wi afe no a ona na atwa de tiri ho sakura no ya sabu enti wabapa akosi wi afe se sompa Asem Mpe Nipa ye kase ye kan wade na bomu abewade bi me pacho de bi adentia me pacho de di kan no na setena mu na moame ebro ni duabo ne nko ampo titiri kranti minti me ne ware biem one na tramfie sei me ne na tramfie du otwini wabo dua sei dua ni de bebre ya modane ai me de me forso no me yakodane me forso no pa ne yakodane na dia na di duabo no eba ensem bebre se dia woni ni baby ya no ndo be frenso abodua ebi okro yi skama nkra na oka se sika na wayi no mede no aduane a menhwe na mani bi ana sika no ma menyi bi mfa enya ade se menim na mede sika no aduane ma nkra na medi bia eno kro timi bo medua ho na se wo wa ni bia anwumere oya no bepe no da me pa cha obepe me so na me da wan ya aduane ni bia no na wakodi bia waba odua wie no anwumere no obepe no wada obepe me ne me da ne koba ne sa wuje ma no wa home ya ode ma no odo asem ni nti oso ne na wo sei me pa cha me ne na wo fo na che so ode ma no de ma no ti sei no de o se awade no onware biem me pa cha da bi ono kra wakoware a oba no kra anyema encha obewo semene ne kan bo ma oba no so no ho be kire no enti me de me hwehwa ne so onhwe ne ma ya japade ne yenche se japade be sen de hen na one ne wo me pa cho de di kamne ne wasase de tosu mienu no na me kase na busu afie na dan na ohyehyɛ mi sika wom
ɛna de to so bie mu no so dan ana me ni tima me tu call ye no me na me kwaji loan 30 million ma ye de han otua bi na metue bi enti oye nche 15 no fa me balance ma me afensu me machines ana me de ye adwuma no akodi ni ho na me printing press me mete ne se waton ba no ba ha no se onton enti se onton ya on fa me machines nso emma me na obia enko ne bag. Okay, ababa we na mani botiawa Osei Aboagye no de onware biem. Ye ya Sompa Asem Mpe Nipa de ye ka yenwu awade ye siesie. Nanso so no se de wo kono ese wasan de a yentumi enkanetiri emfa enhyem. Ye hwe na ya ne wiafe atwetwe nkomo ne awie ne abia homa no efi se akwasi wiafe eno akakra bi na tekam yetiefo so enne na manfo busa asem wei papa ye hwe sakwasi egira homa no so a ye no entwetwe enkomo na yemfa ento aso akwasi made a yenko enko yanim se ukoto se krama usipata so a se onye wono anefo ye a obi ene ma no ho ema ne so ede no esi ho adwumakuo wei adawroma ena nwumire yenya bi na ye de ebrewo na wodofo yenko Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam se men kan kiro say ye kan chance ye de boda so pa ni aluzinc self lock and IBR IBT and nyoma bia ye de esiesie ye diamond ye fe pa dia ye call Joy Cam Roofing Company Limited or Euro tiles and metal traction and no and auto tiles no na de bi ye de toto ano no wo bi na fe pa order for Joy Cam se men kan kiro say waton chance papa na wie no emrante no mo bekwa kobo da na so ama omunim de pa won kobo ema enwunu de bi dodo no abon chance no na enwunu wato adem no enso akwa dada na asei emwa sana Joy Cam se na nwubere men kan kiro okotachima ubenya Joy Cam o Accra sunwane wa Kumasi ha Joy Cam ubenya no bogataga kaso atamale Joy Cam obie na pro de ama obibia se emra ni meton chance papa na yemfa emmo ye dai so 0540 125-816 0540-125-816 and 0551-009-000 Yanko Joy Cam Roofing Company Yanko Toby na yemfa eni yejuma Osborge Enterprise order for eduru babia se odwumadi ayedie so obehu ye okasafonyini so a Yanko Osborge eho na ubenya TV papa na wato Osborge se men kan cho se second hand goods ahodo no na woton na wodofo eduru ba bia home use no eno original no na Osborge ne nyoma wotonton every UK broni krom ohini krom UK London na making eho na ne nyoma no every eba odofo amfidi a wode every UK eba no Samsung and LG and Philips eno na ye brand no chese sa brand ya mabobo dimien Samsung ni LG and Philips no brand bia o manfo dodo no a eno no mo hwe na omode ekoto omu TV anase omu tape anase omu home theater se enye Samsung ni LG and Philips Osborge say me kan cho se wono no no 7 predua someone trying the phone eno tinyo papa na wakofa de every UK dia bakumasi kurupum ha se omanfo mrain no metobi se de beye wo fiefie nyina no ho ebeye nika orofo Osborge wo bie na pron de am obi bia wono ya badwuma wono ya dwuma magazine se momra na moma meto enwoma bi ebeboam yie pam wo wabu akwa wona etwenebo akodua junior high school no na ebo ho pe ne di hwanimu sa na akọ Dr. Mensa famu a Ashton Tasi rank ho eho na bu Osborge Enterprise Yankona TV ahodo no yenkonkotobi na yemfa eni yedwuma orofo osime kan chaw se nyoma wode aba no hotel ene stores returns na chese stores we UK no sa nyoma no a ache no na oyiri nyina no wode aba Ghana ha ene TV ahodo bi ewo hotels ahodo no enti enya adwuma bia abre eno ti yanko Osborge ni yanko Tobi wose retail any wholesale no ni nyina oyobi ewo ho 0277 788 845 0277 788 845 Osborge yanko nakache na yanko to ne nyoma ni bi orafo express group si yanko ni yanko suade wa abruchire
na ye kɔ ne akusua de a ye wi a kana ne ken ye be ya adwuma e wa abroche Canada, US, Australia, New Zealand ene Germany ye kosua de wate se ye ka akwantu sempa de a Express Group obeboa wo amanyoma akonka ye pa emma wo bi enkwaji wo sika niu eno ti na Express Group say obeboa wo akwantu sem ni nyina visa obeji ama wo ticket ade ba full plane ni nyina wo je ama wo wona wo konstra ho nyina no Express Group ene beboa wo sa kwa we su kuma se wo wa akrata ma Islegon takra di sunwane tamale bibia ni ubehu won ewo ho 0249 000 448 0249 000 448 Express Group yakwantu sem yemfa enko na yenko danom orofo ye Spencer Bar Clinic Spencer Bar Clinic yenko ne kotu ya de ase Spencer Bar Clinic say enem san yade bia yenko na enem san yade pa de Spencer Bar Clinic ena ebeboa yakona nsa nyina so owadro kasa kama bi wo wa Spencer Vital Herbal Mr. Agan ena manfo different no aketima kapenya gro no behunu so say yade bia no se ye Spencer dia na akatima kapenya gro so beboa dia Spencer Vital Herbal Mr. Agano na beboa 0240 616061 0240616061 asokoma pone asokoma borura bag no na edi enhwani mo yekọ ne ekotu ye yade ase yekọ computer so adwadi mra na ye ne abrante wiafe emra emetwetwe enkomo temi kwa kama sam sen ana mi ride medi misi me wan say nipa nso nya me this day ko be che misi kam from kra mo fa bi hey you are secret the woman na urawe ura ko na sika wodi ja mi sam fa modan so ko bia be mi from mo fa na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited omna ko for the platinum bond Japanese aluzinga e de ba man mu ha ye de bodan so afanan be bia wo de kese e bodan bi so ha Papa Joy Chem for na mo Ghana ha bi so mo Ghana mo mesi na me ko kire be bi o factory no Joy Chem Roofing Company Limited in Chensey say the good and so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited I want Chensey type baby Southlock IBR IDT and Erotiles now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited I want memoir fanan bia and crime Kumasi Sunyani Tabali Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. Yo enianu ne adofo no a wo hwe me dina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye o awale na wo pe no wo te fa ko no kebe ye aka ye e ka ne da wo so ana wo tone ayento obi na ebu kwase ya e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantu anase e ye boafo e dien na wo ankasa wo hwe me no wo pe wo haunti na ma me gina ha tuminika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye trase na wo twimu ni nyina na me ho no asem de se nya sole eye cancer nko a otwera mpogo hunu se yeri ya kafo be di echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no odi fo baaye amso de mahunu na me de bi kan de ho de a kire ko ne nchen wa jaba family house o wa hembobo am na ko priwuti ewiase ewu wa hweye bim na wodi de be down age wa japade ana bibia wo de bi amu obi hweme kwasiada we ene kwasiada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hwe me no wa ye nhyira Nani odifo Samuel akwanchereja 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nko a womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert
Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say Nyame Sompa pani say ubi kon winyanka ene ewisiamob enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting ubiem 0598559802 edin was yetara 1 media na November bosome no ne be edikan na ye chro ekrafo ni din enti sa won kransa na wo yekrania kotro udin e was Sompa enkransa GCB edan mu hwa o sunyane so a kotro udin e was Sompa sunyane night market hwa na Kumase de ekrafo nyina ba be tro won mu din e was so am ye ni Rome hotel de anu hye e ye busumi duba kono ne de edikan na dwumadie no ankasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne bebogya trada na de mo de tom ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million What about Taco? na de abomo no so ani anwane sadi si no so nyame nhira mo pa boy ade pa na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso say niema bi ense ye ti say mo ene yanwan so a yebeji mo amu ye bi afie twem no emu adanse de de mo amu nim Sompa Achedie 2023 ebusuafo yamfa ye hunhyem na propose prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bediti Odofo upe baby a obekwa ye di fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bibere so chinchini a omunya yare sa ena de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no matu uduru te the junction wo pe wo so wo ko dank eba compress wo benya taxi na plagi a ede obeko omu ofide won waso e be check odi pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomodi aso be free telephone number si eye 0266593330 ana 0244017556 eniji se say omu ye free health screening okwa ombe check pedua no nyina ma okwa omu news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie Eje usu me so wo kokroma ya to trader shako powder bi dia droni bibra me wan edro we aye pa se wodi bibi a wudro wo mu no wonnom trader shako powder amono mo wa na use nso asobo ne na fru so ana obi num bibi a ya wudro na wonya bi de manu a edro ano e ma nipa ne nya ahoto oba wa kan dokore pa wa chese trader shako powder wonunum biampa eye no kura tiefo so bi num bibi a ya wudro ana wodi aduane bi a wudro mu na e de habre nipa duano a trader shako powder bi dia droi ene betwitwaje no onom trader circle powder no a ebema na ho atɔ fom sa wote so obi anu no ne bi awudro na hedi padua no a ye obeya ne se wobesa trader circle powder atreba akodi agusuo grass mu wode atri num na de ma no ma ebema na dana ne ho atɔ no trader circle powder ebekɔ akɔye yefunu num adwuma ama biribi a yawudro ana ha yefunu no afiri hɔ kora etimi nua hwehwe bi akira kwai na bɛboa sa wope bi atɔ a kɔ aso kɔre mampɔn Pentecost asoda no ho ana White House da kai hu se dure nya mapemfo abata wo manofo ana nkwada woni mfie dumienu sa dure sa wonum ne don hwɛ duonu na yechi na ohaw ne daso hɔ ne mu akɔhu doctor so person ofra 0243 943 413 and 0260898914 FDA ahwehwɛ sa adwadie nkratoɔ yi mu agye atomo sɛ ɛyɛ okay dia da yakoso ya ni pitiri Sompa Asem Mpe Nipa ya marefo ne atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman agiatum eya asem o eno ti oba awade no de waye wadwene se wonware biem ho me ba try chesenya de se obeware biem me ba try da bi me ware biem okay tiefo enrada
abrante wiafe obafie ha na yepon dwumadi no na ewo se enne yesahia na yehu ekwan pa yede one ne yire ebefa so mom Sompa Asem Mpe Nipa yemu awade na so amafo ne mebedi adanse ese no ada no omumienu nyina obia so onware biem na yede ye yenhyehyeye se adwendwene wo sumnyim enti komo nkoda na omonwene ho no omumra biem obai eye se wagepene ene obeba oba no edese ayoyo bema no enra na nenye so no enye ene ka che se sa na te de a ye be frɛ na homa so ye frɛ no so a ne phone no enko sa bre ya me no kasai eno ti ye busa se abade ndie ntumi enhye omumienu nyina se kia ne ke omonko ware emu nsensem no wanhwe na ade be kye na ba ko da ho a na Sompa Asem Mpe Nipa da kwa bi so no ya hwɛ ama wudie akoso eno ti sabre no emu ajapade ene obai se dabi mema wunsiseme enti no asase a me ne obre enyaye no fa me che fama me na ehwe wo ma efiri se be ma na abusua tiri a ohwe enkoda bio woboa no be ma no ma no si dai si na maame abusua asase so sika ekodi mu no ba no se oje na ade enwoma miensa we tetetetia no ba no se abrante no enye emfama no enuti ogina homa no afede waba itu no kan wa beba okay akwasi wi afe empom te say yameado bibia boko de yameado bibia boko akwasi na ye ka se bra na wa mai yameado bibia boko menese enu ada ye nyina ye hyehyeye se ki besa ahia fidie so na mebusa se de na esi kwaya ama wa mai eno nse me din ka kemese me madwuma na me eno ama nkwa adwuma entimi emma amobafre me amobafre mo ya mo fre na nkwa me faso eno me kwa adwuma. Okay. As my take all up with me, carry a year and say, we should need to cry some of the training. Okay. Obana Kotna, a active in Namiso, Gary and a brand now. We have V. Yes. Eti enwa de woka na woka onware biem. Enwa de meka na meka menware biem. So no oba no obeta so onware to me so meka na meka. Akwasi na obai ware no ajapade be na woni no eyoye anade na wo mo ne ntemu a eye ajapade. Me ware ne me ne nye ajapade bia. Oba na se mo wasase ho. One plot. As no one was a woman. Oba so wompe. Was so pass as the one in prayer Padibia no. Afraid you was so ope. Afraid you was so ope. Fine. And it was so ope there, the enemy can say. Menene and sensem the Kasakin Chindia. I am calling China the class as no China the class. Okay. Into a reverse back so fast as na Mato Foundation. I mean, no baby, as I half plot and you full plot. Intimate and man half quarter. On one cousin's winning. And the mini and a 20 chain. And on one reverse back, she was what petty, I make a certain change. And quality and a toy. Okay. And you know, also a petty, they say, Minister, may be possible this year. Nase nyame adom na se meka se me koswa se bi se wo o ba bi kra no wo twam ene mesi fie bi no wo twam ba bi no wo kra no so pere bi ata bi twam man se and this is for fees as it is for the
me nessa me to cementia on time me time ya on to me to is ya on to one family young found also nyame adum na se yetimi wie ne ye bosso a na ye nya 2 rooms 3 rooms our dinosaur maybe a one room ni niwa enkwala ne de ono si niwa enkwala ne and this will be to make me a Ghana most what they are meaning in the na akwasi na say de moja wa de be mo ye namfofo esan koda ne nti ejese oba no kan ho na musida no fama nkolare tietie anya saa na sikasemu a wose woboa ma akosi dan wo kasa wabusu afie no ni sika no so obe ne dan sikasemu we see that me share dan no wabusu afie oba bi na start oba me nka wono an kasa na study oba pama oba na ma ne koi oba pama oba na ma ne koi na me gini tum se me yiran ka me ye no abia tonight and what this sika me nim say 4 million to 2 million to 1 million everything almost find the 4 years 5 years money amen and tonight I tonight the one na one year one na one if fee na ye busu fee even me and kaka me dem I am one fast for this it is such for the demo what demo is my demo it is such for the busu team minimum and such for one some minimum sasa no what some the am sasa no so the half not in chim Sompa FM na kram wabusu afia a wo kasa odo wo faasefo ewuramu yi oba no sika zai ne bedim sika sabi nim ono na esike no wo 4 million na odi ewunim se ni sika bedim me sabi se oboa me to eko issue that time no year international school me an kasa kwaram ko international school the man to international school me ana me tete na no print ai transfer awonima baby no function ko fund na be kan ona brabo am ne boy o mo am get second wa me boa me wa brabo ba se bi se wa mama 2 million 4 million dia bet e dia mama dia ye e dana na me manyina ne dem ono no dan wo dem okay don't you mean for kasi dia if you mean for kasi kedi from mana ana men for kasi dia si abuja fie dia yan fan en kasi ba dia me a men kan men na bobra ye ti ha en kan me kwa men na bobra na me po anu aka ko muti aka me ya o ba no be stress me wo abrabum awo wo be stress me ti abuja fie asem dia me ni mo asem ka ti oboa wo ma Osei abusuafie nu ye woda mu nti no na ne sika bedim no sesi aware na gu no onte so mfaso no nti untumi fa ne sika man wo abusuafie ma sama de mentimi fa ne sika man na se bia eno wa chiri no ele bia me wo mo amka ni anka se me bawo na me ne mabusua enyina abawo me mabusua oba pa osika se ne kodi danim gina so me pacho 4 million titiska no enfie sei ni be 17 years ni ache afna na ma wo me ba no enra oba ha no no hye mechi nti ache pa o se wo tuama wo nye ye wadada no bi pen ho na mote me pacho ho na ete na ya wo nkura no agwasi over na wi afi wo be isesi ya no wo kɔ ne baabi enti sabin praduasa krobia asante kotoko se sabin praduasa manugusum na so kasa se ope busuani apam no ayede tokoko ene kosua ne pam no ada na wo ba sika man no wasum nwo oba sika ne de ni sika bia de man because ono oba ye no wa ma me boa ma brapum ene menye sika e de man oba wo be ba so oba be boa wa brapum no ene wo ana se bia nko no meme na meme mo de meme jai no a ena meme si tu se oba be me na jai no
So we try billions of cities and money crowd and said before until they were what say the man as any deserve the man. Now you about what jam a quarrel. So I call for them as I'm a call for Bama Koyisi now actually say me be being from more. Also on pay. Now they are on pay there they will go say me will be a man from. Now say a question Kodani Himswe. And Kolani Shumer name Baba man crab me. Okay. Mam and Rami man 100 cities. Had the Mawabana or 50 station on. And never band was said, me Baba yan. Or bus school, baby, I'm a I that's what the man of best school will make. And I say, and Kolanum, you know, I that's what. Or Kasem Kolani, I that's what I don't know. So the point I'm at the Bufu said the name plan at the time, man, so show will come up. About 4 or 5 months in a year for me, man. The Baba managed to. And then my money 200 cities. I'm on 20 cities. To say, on family, no message to say, and Kolano. Or Krena Bebes to a park, so now because was no books on trade, on city. Yes, I make sure the best room of park, the super wa. Minimum Krani situation. My minimum crime first. And Kolana be a man be wow, but time about Korano, and not a kind of say even class station when I made my baby to crown, meaning person can be think about by any person by TV. The crime good TV so that TV is run by Mecano. It can be managed when you mean chef fast and will be my season selection, but I'm sure my crime. Agwazi eti se de metiniye de na chese o man de ogusu a wo hwe wo mo na baby ya kwa akogina ne se edan no so no oba ni nyina e kan bomo sinam de amankoda no nyesa ye de amankoda no simple nti wonya 10 cedi ena bie usoso no sika odi shema akosi edan e wo busua sa ase so no wadamu bintia de otu enye yie ende de me tu enye yi okay Oba se so ku se ono ani ja wade a wo koye enye me ja Oba enti se ya ukuru se edan mu nyina beka bom asi se no adwen ye o me pa cho enya adwuma o ye nton no fa me chefa ma me me chefa every say ye full plot ana ha half plot et won chem no fa me chefa ma me o kota me kota ma me on passing bia every say won no ka se yanka mom ni ensi no se me ma no wo ho wasa akọ wo ofen so se wo sa ne obi nsuso nyem na se me ne usi a na me ne ye nyina ne wo mane na ebe boma che dan na na sesen se ye na ye me nkwa me mane dia me kura na hyase se o ka se me se me mpe no me mane nti na me si me jai se da cho otimi ya eye ne madia enso se no wo akọ wo bi ofen so wasa ne obi sa nyem na se nkura ne nyina na me ne wunsi na chama wo mana na sesen enti fa de ma no fa me de ma me okay afensu na busu afie na o ka no me nka se me pefie no me sika ekodi mu no on fa ma me because them na me be hye da ma ne de ama ne wo fa asefo on fa me sika ma me se ka ne papa mu a akwasi di dan ne ma han a bronye wo de ma han eja advance me kra de nka me hwehwe se on ka se akua edan no obi abeje enti ji 1 sidimpo efa to aduane man kwa ni me hu sa de no enya afi na obeka ndede se nkwa no hwe won hye wo mo kaprefia mitim o mu nyina ye madansefo okay Asem na chese on fa on chemfa de ma on chemfa me de ma me on chem kota okay no fa me de ma omna samwa Oforisuo de tiawa me gidi yese be ma no akasa na oba nso akasa na asem na yetiawa oba ni statement o de bae no na answer na ye ba kope o sa da so be ready ma ana sebe ajapade one ne ye no o de na chefa be ma no ade we nya ade a Oforisuo afi na ye be hu bi aya ade da ho na me enwa be ma na no obetra wo kasa ye no me na o de 100 million sim so am de bre ma mi eye wa yade ne kwaso a onim kwanya esese ofaso edu me bia ni pa bi betra fidie so obi apese o kan de ma ne de ye de ye ni problem
but eno na me ka asem bi kire ne se minim lawyer beba mu a obeka sa asem we se onu obi te na so obo adwaman oye den kura na ayampa se japade aboye na oka ho a yenyini mfiri mu oka ho bi yenwa be ma na no a wo kɔ no me de me chefi na no se ose akuso boduem yene company lawyer upon entwetwe komo sisia lawyer memoadwo eba Sompa Asem Mpe Nipa jumadi so Ejemo so lawyer na umpom bibia boko de ya me adom lawyer mpempi se asem bi ekere yeso a sanse mu na munimra no ntino na ewo se ye ba mo na so na mo clear ho edemaye na enchiraka sabre ababa beto awarefuyi emu ne se awade no bia atene ho ase se onware biem etiemu ajapade no na sabre mo hwe no mo ache na sabre half plot a foundation wo so eno na abrante ne se onyere so tan no one ma na komo ye ajapade no de ama wo mu enti sabre no oba ne moa no mu nyina ensi na omo daachi bi omo de amankoda no oba ne se be ma na kwo wo nchen enti no ntiase onchem tu no fa ne de ema no ebiewu wasan boa be ma no ma omo si edai wo na be ma na busua asase so ne sika kodim oba ne so ogine sika be ma na se ontua ne ma na fam no de emse ho no de ogusu a wo hwe nkoda no lawyer we ene asem a ababa beto badwasre da ayehwe na ya hwe no emrem sede ka law court a emra no ebeka ede afa ho ametia wati ofonyina no kreni se aware egu yen ensese se yen ensese na ajapade bi ho yen to aso nsini de amaye ma de it doesn't come se aware no mote mo wazo pe egu a ho ana kopem ma wona wo muntamu a obi aso de ewu ni se awofo no ehwe ma no modo mo abawi ase no na emom se kapade bi wo mu a emra mu no ayese oba na be mo nyina na eremo dia enti se dia wo kan mo si half plot no mo si dan e so na duru ebrebi na ka ware na gu a se mo kwa obi afa ne fa ndi se be ma no eda so mbe kon no ma cheska no obi afa ne de ana se be ma no efi se bia ope asase na mo bitumi asese ne bo na otua oba ne ka bruni kafe ba out no otua oba no ne farma no no afa ana oba no so ne oska no so otua be ma ne farma no so afa ana so muntumi nya ne sa na mo afa no obi afa ne de na eno de mo omumienu na ato mo waso na mo agya aware o se ba akona wo nware bi mo aware mu adepende ene di uja aware ana wo nware enife se aware ni nyagu a ajapade o mu na emrahwe ena o mo ache na nisika o kafe akodi be ma no ho ewo edan bi a osi eno de o adanse o ho se me ma wo sidi apem pimienu sefa ko boa waduma na ware nagu me de ma wo fe ekunu na yere tienti na me de boa wa na me ko na se aware nagu a nhia misika e wo so de na de ma no nti se aware egu a enema we ni de eni se nka atinye ba ho den sa so ono otese kunu na yiri ntina odiska na mawo ndise odisi ebusia odan wa butia sa aseso a sa dan ne de oba ne ntimi nyamu chefa na emo mfika akodimu de se o wadanse a obetimi de approve se mfika akodi be ma no ho odan no mu a etwa se be ma na de ma no lawyer be ma no wagye atum ewo sa kwa no so danu a omukusisi abusuafie no na be ma ne se oba na koda danu ni de ni sika na hye eno se ne mra no beka no
Oh, no de. Na sa sika no so o de adwuma nkasa abin kensi ho se na aba. Ade oyiwa. Enti no de is neither here nor there. Na ware no kure na egu wie se ya na akoyese. Obi o ha na ne fa na enwu abodwo so ne ade ene de patapa ne ma we nyina aba. Na enso so no. Sempani traffic na omuti nkodwa na omo ka ho asem abobe beba. Ko se wabemu bia na wona mu bi ne de is neither here nor there. So ji tum se ni ka video na mu di see dan ne de aware ni gunu o kwa so na de ma no. Okay. Lawyer Enyumire Wadaruma Ebedase. Yes, Ebedase. Okay. Company lawyer upon na yene no etwetwen komo no. E dey say furu na ne abi. Yene cement seba clinic etwetwen komo na abedwafo entumi enwuram. Yasem. Se ohwe se de mra no sika no no a na Sompa Asem Mpe Nipa ekwa bi so ye boy homodin ye papa emanyoma ekonkai. Anuti abrotia ene cement seba clinic etwetwen komo sima eduso ene wo mo etwetwen komo cement seba clinic sima edu ene wo mo etwetwen enkomo na enyoma enkonkan asokoma pon ena wo cement seba clinic adokota fo no enyina ye yirede ayede adano mo de oba bi ba we so nkon ne abrimani so na no ne ka said the say Dr. Sidua ho cement seba clinic omo ene abrewatia entwetwen komo no wi sima eduso pepepepepe na ento adwuma abrewatia ofoso be ma ye na sena dog ye mamu akwa bai na apom ti sei ye cement ye na nuo waso ne fidie bi amode abade bi twem ohene ye enya asem ketwa se now kai say ye free screening sa pepepe ene ne ye chance na wo cha na ye beba ene hwese de nsuo gugu ye me check akra na me ba beduro na me behwe nipa doma na egu na fa me ma hyeme aje wonsem obi frame me 2 o'clock se ofiri wa na ba beduro na se obenya ka we na me se masa na 2 o'clock de when na ye adwuma by this time no say any alternate station ho kakra to alternate ho kakra bob be for no san frame na me so de omra Dr. Mensa obenya ka ho e ba no no so ho enso ono na etoso miensa me boa edin wo hwe list na ye na 4 o'clock na ono ne ba no toso miensa toso 3 look na ho ye ni ka me hwe nkomo a wo wa sha ase boye ti boye nchiremu ene de course wo ho no ene se de ne masiko ni nyina ye ne yetiefo ye krado na ede benti na wo se kire nyame ye adomu a mitu na mode mani chiremu asokore mampo se mense ba clinic ho yo ohene ye be dance na abedwafo nso ye de asida kese e de amomo na ahwefo ne atiefo nso ye de ntia soronko di free Semens Herbal Clinic Kumasi Asokore Mampon e de amu bia yinim se enwumre ye nyina obi anya bibia kana no na ehu akohia se nipa bia wote asase so e wo se o ye nhwehwemu fa nipa dua ho ye hwe ade ye ka se the greatest invention e wa asase super nipa akoma akoma so hwese de akoma no Nyankopon ye nipa akoma enya asem ketwa ene na adwuma ye nti David hwe nipadua ne saa hwese de sitie no o kan enwom wo ha aduasa nkron ni mu du 9 na Psalm 139 verse 14 no o say Nyankopon wo yo me ma ne ye hu ne wanwa se de Nyankopon si bo nipadua na enya asem ketwa nanso nipa ne ye nya hwe yie e wo ya setrem unim say mo akro mo nse o maduane ansa na o madi o David nipa ye say aduane ansa na ye di wa twitwa je ne kama je ne no we ne mu na eya aphrodisiac kese no o say no de to anwa mu anasa anwum no achia na bibia say wo enti wo hwe sa ne ma ye koso ya ye nuane a ye die da bia ye kase ye yare nanse ni nyina ye self inflicted ya ne fa yare ne de ma ye ho so enti say wo te ho na say ene utie anadwo ya yesrew ehu hia se oba na be nhwehwemu ya ba be ka wa se last year ye di 1 year na ye se ye free screening no soja ni bi wa ba efie no so beja na yire ama na yire ba be ye screening oba no so ni free de na me so menye bi me de se me ho den dada exercise ni ani na me ye bi to no kura na ebe wu afi de check papa ya infections na dokro no
chese enu nti entra nka se o me de me ho de me koba ene me ka se me toto me nsa o me nan metima nante na busa ho se makoma se de si bo minim said de me brebo ye adwuma fa minim me kidney minim enu nti ene ye ka tro se bra sa screening we before ho jim if is semens akofa niema nwanwaso de aba sa niema ye wo ho no emma sa nipadua kwa na we internal no ewo ye mu no ni nyina ho atechima ni nyina ten na stroke for ne de ne wo be hwe stroke for na omo sa so ase omo come match pass na yakeka omo come match pass yakeka ya obi ba oti hwiche mu enso na chire wa starting nante na reflex na ye wo ho no reflexology no emiamia ne nsam ne ne nam na baby atechima no na ho na repair kakra ye wia na juice na ya ye wo ye ho no ye de bia pi ni so enti ye ka chiro se wo ho na hu nsencheni bia niema na enkoye ma efie wo ho ma na obofuno wo ho na osisi ye wo ya den wani ye wo ya e part of wani tre asokon mampon wo ma minya ma doctor no to aso wia na mabem kakra na ye dia ba ye me fese now what is say mami odi na de papa matie fonti biem doctor me pacho me din de Yaw Osei Aboagye oba papa bi na enade na wo de ma yen onso obi wo ho na doctor ka se na ye nuane ye se na nsa na ye kura ya ba bedi obo kakra bi so na na atoso de kura mpo no obo mo ye patra ne se do mo sidi chemicals begu so na doctor na obi ba ha se no mo se eburo ya yetoi on say ya no mu tobi no mu de asie e baboa no maton enti ano so ya no mu preserve se ebro se me ya ensenti no omu de adro no guso abi abre wo se adro ansa no maton no ya se abo na pagya akoso no wanton afoforo bebenti no adro no ni ya friend bomb ni ya friend bomb enti amanfo wu dog e de asem na wo ka kire yen e na nyalo wa hodo ben na sa wo ba semense ba clinic a mo ye ho ade pa no ntine kire nyame ya adom a enkofo nto amerika wa na mom no mu ntimi nru ho. Okay, ya beko so achi aya hwefo ne yetifo enchia titru kese nkoma me maame owo me ma abena du fie setwe a wo so ame anomanje nyame adom ochina ye na woda nyame mfa mfie bebe amen nyame nsha no ma ne nkwa hodin wom ma ba bia wo bia me ma happy birthday in advance nyame nsha wo imagine ma 5 okay me pacho ene cases a me hu ye pa wo screening ni mo ye CVA Buni beka se cerebrovascular accident. Eno na dodo na friend is stroke. Okay. The entire friend is stroke ne say etimi stroke kill to oprekope. Eno nti na ye man na hutedi stroke. Ese kan e kan to oprekope. Patron eno nti na friend is stroke no nene nipa se we ye nipa 100 na say ba screening na emo be 60 to 70% de sa condition no ene ba semens aso ho enedue. Wow. Na ye ka se CVA na CVA e okay e wo bra emoja na e fa intini mokọ ya adwene mu no se ho tochema ene e frɛ no sa CV stroke no na nsentweni kakra de di wo ni padua ma e chese ubenya CV ni bi anase wanya bi ne se wo hwa aprekope na wuti ahya ase pai wo se wo hwa aprekope na wakoma sa ase bon tentem wani suchini wo ohwe obasabasa confusion timi seti in o ma won saso ana wona so enye yi wani fanu timechia ohona makwa ne ba bi timejojo ne nyina ye nsentweni a ede di se ubenya sa yare stroke na se CVA bi na CVA yare no egumo ahodo bebre na ene ye bebobo mienu so eno no na ye chief types of CVA disease no se entini na emoja fem ko wa adwene ho no se e block for a short period of time ye betimi aye bibi afa ho na e block for quite a number of days and I say years and asa awesa e ma brain cells ni nyina ewu o brain cells ni so ewu completely there is no way say ye betimi a repair. Okay. Enti ye free bibi ischemic stroke. Ischemic stroke no we nipa oha emu nchichemu ediowotwinum konson enenya sa type of stroke I friend ischemic stroke no na nyamencha de ischemic stroke no ye wo bibi ebetimi aya afa ho a ubetimi enya
either partial or complete resolution nincheche mu ane se wo ho betimi atɔ kra ana se wo ho bɛyɛ kakra ebia wunnya ne te se de first na wote no na se de bɛyɛ a ekwan a isi stroke yi so ɛfa so ba ne se entini na ɛkɔ emogya fam kɔ ya adwene mu no se entini no ɛyɛ ketoa ana se clot mogya ne boboa na emogya ne ɛwɔ se de afrusa ne kɔ adwene nim no endorso a ɛno na timidi ischemic stroke no ɛba na said them sika so how much chemu edu watching enum konso no 85 to 87% and a course a fully under that ischemic type no other type no so from 15 to 17% near friendly hemorrhagic stroke hemorrhagic stroke on so say entini no a rupture a paya and on near friendly hemorrhagic entini no pipe rekopesa na dia ye hu hwia enye yi eyesa na emamoja enyunugu adweninim emoja nyunugu adweninim so a adwene ne ye exposed to normal bia poison toxins bia betimi esi adweninim ama adwene na ye brain dead nipa so se wakoma bokra na we brain dead a when say doctor be declare we dead adwen ye adwuma bia patwa nti enu ye betimi declare we dead nti ene ma hemorrhagic stroke no eyehu na enoma oya betimi anya sa CV na stroke yi bi ne se we obi a wo pensanom we obi a wo tanum cigarette we obi a wadidi enye ye frɛ bibi hyperlipidemia na se hypercholesterolemia obi wo ha cholesterol no edoso obi wo penoma ye saturated fat intake sankrofo ni nyina they are prone to sa CVA conditions yi bi na face so obi wo wa ne menya classical case bi obi ba ye hono na wo se ne BP levels no are skyrocketing very very high timi busa ne say wa call hospital ama ya ka twa ne so pressure da o se ane but ono medro ni wie we jai BP no so anya wo control da mesremo e desire stroke no eba enti mo amoko hospital a ye de motor pressure dro so na monum wi amosemari no mesremo etiefo ne ahwefo pressure enya yare ti se ebia malaria wonum complete dosage ni wi na ho ato there be pressure your chronic disease dodo na stroke dodo na so pressure na de ba kwankro enti me pacho ayenja adro ni no me was say all the time we make sure say o pressure no well controlled well managed and na aface so obi biara timinya stroke ni be first na ye hu ne say empanyifo enkokrafo ne mmerwafo ne timinya CVA but there be ye wo case bi we 13-year-old girl or sa ya CVA bi enti obi wa wadi from 30 ekobia wonim de wa BP level sesitie me advice so say day in and day out e was say we regular BP checks ni ehu ba bia BP levels ne da na wo ba semensa ye be ye nipadua ni mu hwehwemu ye be check your liver or cholesterol say CT scan ne wasi etwa ne ehu type of stroke na how na eno so ye wo ba bia de obekwa akotwa ni ama hu treatment na nyame afa so asa wo yare we Yesu dim. Amen. Not just say me temosia and nedwumedi ekwo so e wo semenseba clinic here no waso kware mampono stroke titiw e na eba wo pa na say the doctor edin kan ye no omo free wo no na just obi krampa oba no wote hwi mu no watimi anante doc ye ba be sorry akasima be se mienu pe ye de ka ho na mo sorry yade be ne yade ben e na enne obi etie ne a won hwe so se bia ye ne ntino onto na mo fam na semense ba clinic yo ohene dem da se yade bia wuti ne din se yade fabra semens ni titru ennamu nsan yade sexually transmitted infections unim say awo ho de say yade award doctor dan obi friend say hey doc yes so chicha awo na me beji bio ai de tene say enam say ye hwe sa nyarewa ahodo ni ntino gonorrhea nom syphilis chlamydia genital wart sa nyarewa we mu ni nyina ni ntino ama enne awo ho admatched nso nyankopon de adom semens enne say yenya nipa 3 no me couples no mu nyina fertility issues na omo kona ni giem because omanantia ti ombai no ye labs ne ade ni nyina no ye hu omo problem no ye identify problem enro so de oba de ndi adom semens enti ye catch us say obi a wutie ye ne ana wo hwe ye ne bra yakwa akọfa machine bi free America ba ko fa ba na for so say American trust bra umeba
yes me kan tro se bra na if you say sa machine or the aba no say machine no technicians no mo kra no mu hunu mu yeah o san fa nipa foforo every baby e na odi o mbe fa mu a be boso me ansa na ye de ahye screening ya see enti se wo liver problem wo kidney problem ana se o cholesterol wo soro sa fidie no e na ye de hwe good wo ba ye twu moja sebi obi okra ni intasuo ni ade na ye de afa sa fidie no enu ti ye se bra we nya screening bia keke o ye screening na ye no a well orchestrated thing a ye de asi ho nti obi a obabia unum se ayaresa no unya no cements ni nyina nso obedi e number no 0240 61 60 60 61 0240 61 60 61 afi 0205 57 35 55 no hina ye sorry so no unse duro na e wa abonten no Nakwa can buy you Siemens Vita Herbal Mixture. Eya ga me so be ma wo sole anopa ma ni na so me so wa sorry na wo be ma na sinita da bia wo be ma na twa se ma ni twa ba cho eya Siemens Vita Mixture your friend again baby e to no to no bia no ebuso de oba wo focus wo hene yere wa ba sompa me so ansakra nkoto bi mlewa me kwa akoto me mo akonwa atena so e komo ase na makoto abre wuti no baby anasa wo frɛ ya me so wonya aduro ni bia frɛ number we say na empanyimfo nkyere wo mu 0240 61 60 61 0240 61 61 empanyin se bambo atrema eyesna yale sabokiti ma akwanya na beda ho kyanya kopon ya adomo a eye free health screening Siemens Herbal Clinic e wa sokware mampon wo fateke kwan no so ba bia na ayasokwa mampon ne hene no ne start ni sinema sro wo fa sa kwan no so a ye ne bank no e na edi hwani mu wo ho a ba bia de background so na mesro ni opposite one na ye wo kwateke a eye won sedi fa so eye Siemens Herbal Clinic dog ye beda was nyame ya bo che be ba ho screening no ena obi ebisa me send message also what say na ejiska scanner ye gi no 20 Ghana 20 cedis per yes ye de frefre omo ba nei ya sha se ye be frɛ from nyame adom akina enti obi abeba obi asa pepepe ye be frɛ mo akusi se de o de ba ho no enu nti ene ye gi se because ye card crowd 20 cedis rent me debi na ye lab cedis so kwa hospitals and clinics 50 cedis eti doc ye beda mo ase ye fa mo se ase no nyakopon ye adom amesro Siemens Herbal Clinic ye kan fa mafo ni kire wa so kwale mampon wo ye opposite asokore mampon rural bank no won sa beka o kire nyakopon ye adom a hia ye wo ho na ye ntimi kwa hwe apomuden ho nsemu na enema enkonkan enfama Asem Mpe Nipa dwumadie Oforisuo be ma watena dwan biem o chinchin stay anama ye nti ye hwe na de owo edema ye no ye ntimi ensom ewo ho Oforisuo okay ye ne Siemens Herbal Clinic na ekotwetwe nkomoba sima na Oforisuo Aboagye me tusume dame ho aye makom mienu miensa bi eno ti na abrewatia akompani se no na no wo papa fa ho ye den unum ho nsu awano rese faden okay ya for to so mienu no emra de wo ba no so ewo ho na yenko enko yanim kama bibi o no first so de o wa ne se abedwafo be kasa okay aha nti omuna samona na e kasa na wasementu asoma no ba na ode ne de okay na Oforisuo be ma awade ya yonkofa emutimiti atene tem bi anya by force awade wo hwenu sa okone sa anya ye te se de ode nsowa akwa akoto nsowa sa okona akoto amehemu a eno ane se upegya wade de akọ eti se wakwa awade na anya ye a say you oba na ja awade oba himan mame ye buasia mame te yi na na ye buasia mwada mame wadwo anwumre na se bia wo ye made ayakayaka de bi na ye buasole anu de twede abomano na manu apai na ode abomani na wo buru binua na se me mani mienu wo mpo no Oforisuo be ma emema bi wo ho a wo twafa on chesa akofa mpe na wasade ne be yi wahi na mani ba ko asa abo aka wonti se me pa mesesa mani ema afira wade ase na se de lawyer esi chirechire bo no se me na wonta mote asa me na mesesa mani ema se me nwade bie mu o
sa wo be ma no wagya ma wade o ejapade bi ewo mu no wontimi nka nche me sa wo mame eya na be ma wo kasa wa se ejapade na ye ne menti na beto me sro wo hia wo ba no na ya woni ne mienu pe na kwada bi ani mu ntem enu nti na asem bi ebeba na ase ne ma pa bi ebeba mbia mu ene boni nyina ma mu mienu mo pedea enkwada na ye wo mu si nchen wo be ma no wo chefa ena enkwada no esa ba mu se woni mu a yen kan che eja wi afema ne ntiase na wonya ne mensem no na patapa pieto we no ye de mla ena wuro so waya na adwen se wonye mla ne ntomu a ye be kire ne ba bi aga na hase no na mla no ejina ye adwuma be kyen se mla ye adwuma nti no wonya patapa asem no ne yamfa mla ama ma wuro ne pieto wo ho enti wonhwe wase wato foundation oba no kan jo sa kwato foundation woni ni jai na bia kwato foundation wase che wo bia na betutu foundation na frida asase ne chafa ne mu a wase wo pe na ade fa ne chafa ma no eya ne ma ne nti na wo ya wonu so yira ne ho no wo si a fine wo de be ma ne ma no se woni ho ya ne ma ne dia wanti mi ansi so na so wo dani jan so a eya ne ma ne dia nse me ne me ma dia ne ade de o kwa hu no no ana so ne ne ta ne nkwada bia ni mu nti no wonya isa asem na waka no wo se wo hwe ne ma wo hwe so hwe ne ma na be ma to form na se wo so abusua mu so ne na nsole a ne dua mu no wo so ne dua ne ma no eti wo ma nkwada no na ni nko mo ho be ma bia obetena se ama ya tu fu sa hwe o ma no sabi na ye kotobonku entra senka se ya so fa wansra ho abufofo so blue kro eno no o kan se mi se ne ba piensie no ne ba ha no ya mfa na nimu amaka safoni ni so na o ne nkofo miensa bi kwa abrochira kobobo because of oba ne ya ade bi nte no okwohye wo fin so dum ne phone sebe ya oba ne kura frɛ na wonya no that time so ne ye pena ma na besensan krata e de ama ne bana ma na to kwa kobobo lo ho eti na pagifo ka se sa wo fa wansra ho abufo wo bili wukro eno ti wa mo tan bia beto akwada ne ma me nyantem se ne ma me na ma papa na ntena fie e na wanti mi amesensan ne krata ama no ma sa so bo no wo fa mo no ane ho if you say some of the couples no wonu mu nim kwan ya wonu makasa timi solve problems and as a conflict bia ba beda wonu mo tem awale anya se eni ji enkwan ya de antokwa bebem eti hu kwan ya obefa so a sa asem se mu ntem na center wanta wa ba mo befa so ene duabo ne entokwa ya bu we so yemfa wale to ba ne ko ya wokọ be ma ne nya so na jama wale ne se eyi broken heart a china na se o se eyi oba no odon na ebia oba ne ko ya ni suba ne ma ne ko ye ntu onhwe na onye mu ade sika no so famle ne na asem fa na asem ko na wonya se wote wa na ototo to papa so no me da ase okay omna samuel fosu o se no ane e kasa asem we no na lawyer aka ano nti hono de yesua mu ade bate ho de mempese meko Sompa because be man no ana ye ka no na onim se ye ne yete ano sebe ye de ye chinchim ne nsa to nachi ne nyankopon ya adom ene obi e kokoto a to hwa ne se sebe obenya lawyer ne wa kire ne mra na wo de edai akogya wakasa ti lawyer e company lawyer na achechim no na nnu ana meka asem bi se saadi we nipa o mutie ye ne o mo hwe yen emfa nsua na o ma ya kasa wo ho bre dume bia nipa de kokko ya de ena abrantie ye obetena ne kuku menini ni ade che bia ye pon ya na bonte wo menini ni ade che bia edu mebi ho no magana emra na wa ha o eti woni obi ya ade a se ye o yire se ye obi tobo asane na da ho no de no na meme ka che ne se woni oba te ho ana be mate ho na se mo ya japade na osusu se be ma no ana oba nsika wom na problem aba emfa nye mensem se wakobo adwaman to nka first net sa first pa no se oba ne be mate ana be ma no oba te na oba ne ko badwa sei we do no na so woko no eno ma sesa ya na me bom pa nka no ma bi ba se ya ke be hwe na ke balance no ma ba di bu ha wote na balance ntia won we ya obi be ka se e ma do ma sem ba na mo so dabi mo da mo mi check ya de no se no fo so wutie ya wasi abusuadan no wono oba bi ena hyehyɛ dan no no be mai na eka ho ena wo hye oba na ne ya se no mutie ya o hye oba na ne ya matra kase du mre bi ho no mo a ukwa na se ukohia wo dwan a na bu ne kwase a wo ba kohia pataku ana ba hye chewa ne ma se ba ko no so tanani ena okoye ena na de wo hye chewa ne ba wo se ne sika wo me 4 million titi sika no oje na we komu nso asika ne bedi ho no so no se wo kase wo working interest a and dey be a court to say the lawyer I can e de ba ma no utie ye no se ni nwia bi na friend se oba ne TV so sa unwia na wo frɛ no sentie na de ye kan ye no san kan kyerɛw
no mutufo awo kwan bi so atem didie ni ade ya na ye koso wa ware mu no hwe mame ka se bi chofo so se obema uta ne oba gina ho maka na nso aka atem didie a ye ba atem didie na se ye kaseti a wo obema ne mo ne be ka so mo anu nya ya sa enra uso oba utime bo ne pa fe de wasa ten se oba ne mo na dai ebo awa ha edu me bia won sema okeka eno no se me kwase a ena me so me ka se oba afon masa ye wo wadi bi wa ye yuzu ma oba wo edu gina se okọ oba ne ho a onfa mawo first no the mountain ane ne wo nan no but a chire no wasema oka chire no onfa mawo mema bia no ya e wo ma so na wo ka chire oba so yo oba afon ana wagimi so oba yo oba afon na oba agimi dia e si de na wo san kọ se wo san ne na koda edu me bia o che kwase aduare a okoda ne tuana no ye hwe kasa ye yi na de bi ho no ma sabe preduasa ye de nsan ya wuntimi fa nsuo nye e watem didiem ene awalem ene oba ne bome ene wotitime ene o ye sei na ba ko do sasa me dem no ma ene ba ko de tv ni de o ye so obesen no ene me de anto age no woi awale woi eni nyina so bi ahute okay awale oni nyina so ye se enwu awade de ne so awade woi eni nyina so pillars na wo mu na ho no se ye ja mo so mo ntrasia na mra na wo hyese me se ye nchem ana ye nchem a mesie no nso asi mo anka se mu sese mo ntam wo etanya possible eno no so ko antimi fa ne tumi nka se de wo kan ye mfa se ye ho ye nsi na ye sine du ba bia dabi ade anipa mienu dia no unko antimi decide se ye nya ne sa emra na kasa etu ofoso we de efru na ne abie ne mo mu tie nso emphasize the wensua wonu obatia na sabi problem ba na osusu se moto ajapade a enkyere se ono na kobo adwaman wana so onwale biem na me no nati na omia me konwa me ntia ona kume okay ofoso man fansia pokwa bena bla yo eno yeti asem no be ma ne de ne oba ne de sometimes yemma yenwia ma no ehunu se omunti ne ye wo ana yesusu enti na musu wo bla toda ade oba be ye be ma no e wa wari mu no etimi kinkura ekiki bibia ade oba ebinum ebe ye be ma bi yenyina ye tie se ejapade ko ye abrosan a nyame amfefi kura na be metimi fa nkura ton basa e fa so obi anye dai eni wo so yemfa konya wentuma binimufo ewa akonya munya bema no mutena sabi ahantan ene kasa de abufuo bi ene niema bi omuye ensem fata meti makao atemdidie matwemi ntwe dabi o oba so kwa wari a woni tumi so ye kontwa oba se bema kura pie ede abufuo befia wo oba wona wo so ano ama bema na koma adwo se bema ya de na senya wo ba wona so ano na ade yedi aba ekoya mo fo so wo so ano no e ma bebre wonimdie wo dwanedie mu wo namu wo kasemu ene ma asundwe timi ba sompa to be bi ho no mu a sebi mpeduasa mo setna no ye ne mo ye dere wo hwe se de eni enwa ba si kasa mabodu osiam so bodua mabo mususume ne wako dabi o ma mu ye ma eduru me bia se wo ma e wa ware mu a enhye ya mo hye no eya mo mrafom o se me bu mani kohwe konkyense nro be ma ne kasa me bo be ma na baso gie pa utimu se no so bo no moden omu tontade na omu digwa no okwa oba omo skana so me oye aduane asetane mu ye kama nanso ntiase bia ye nnuam manim binya nti no na akoye kontwa eti ebesire ye nnuam ano ye ne mu na ekọ na eba mumuni ho aye ni wo mu na mu wo yen mu wo ye wie so a ye ya ponje ni an ye besa so ne mu awo enti se ni me bi nkoyi a enu nye akutiabo ene nye ntokwa ye nnuam banim binim kasa ene ye diso ye twere tan ye ntase
yɛbɛbu yɛbɛyɛsi yɛbɛkɔ megya waleɛ maame wawo mienu ebia bɛrima na wobɛkɔ akɔfa no ebi so no nso amoa wo ebi so no nso aboa wo enti deɛ wobɛnya wo bɛtena ho a ɛde asomdwe bɛba no tena ho na brɛ ho ase ne gya hantan yɛ maybe nom ɛyɛ ɛno yɛti ɔbaa yi bɛrima yɛti ne nnora yɛhu sɛdeɛ bɛrima no sikasaeɛ ɔbaa no sikasaeɛ ɔbaa no ɔmmra fam me nua baa tie afotuo bra fam ansa bɛrima bi a bɛnya ne bi asɛ bɛrima no koraa no wɔyɛ nsuonwunu a wontimi ne ntena mommra fam ɛma bi no mommra fam o na mo hantenti no ɛma mmarima de mo agyapadeɛ mu duro asiesie mma bi nom ɛma bi nom asɔre mu dua so asɔre mu akoma so nti ama agyapadeɛ bi akɔdidi baabi ɛma ɛtete baabi a ɔmo nyɛ baabi na ɛdeɛ ne kɔkɔba saa ebi ni deɛ no papa sise 5 years nipa num on papa agyapadeɛ sɛyi bakokoro nti fie hɔ akɔdi wɔ babesɛntɛm ɛne yɛ a yɛyɛ nti no ɛma yɛ ma no agu baabi basaa ti yɛ nua ma madaworo ma sɛ ɛkɔba se yɛ a montombo ase na ka bɛrima asɛm ɔkaeɛ deɛ yɛn si dan ma agyapadeɛ deɛ ɛyɛ me kɔbra deɛ a mepɛ sikaram deɛ si dan deɛ ama me ma but akɔyɛ sɛ agyapadeɛ yɛmienu mu but yɛma nneɛma mmra fam na ma asomdwe mmra wɔsi wɔn fɛnsi a okay yɛko akɔ yɛnim ɛnya asɛm ketewa Sompa Asem Mpe Nipa no wɔdɔfoɔ sese so ayɛ hye o ɛso ayɛ hye papa no okay no bad talk show no okay yɛne abranteɛ twetwe nkɔmmɔ kakra nsane apre talk show no atom wɔdɔfoɔ Sompa Asem Mpe Nipa no ɛso ayɛ hye papa adwatonde egusuo ene talk show no a eba no ano aye den papa de oba no nya atena se panipa memo akwa aba ya jo minua bibia boko de bibia boko odin ehe na ofri baaye ifri ekanya ase adwumam okay midin di Ewa Francis wakosem ne se ya Sompa Asem Mpe Nipa o se yenkomwa na yemwa o masem de yetiawa asem ne bi atwam minya problem bi di ba mo hasi okay Sompa FM ani yankopa muso mo boa me kama ase na huhum dai mu na asem no bi da fe na maka wanim afe na maka wanim papa emnante no ewa okay nti muso mo yemmoa ba se eno de ye mama de mkoma odifo Samuel okay mama akwanche na ye di asem ankasa okay no na se meda bia na obi nyima beda okay bi okra me driver kram tim su san dae no na obi ni wo da bi osukra me driver no bi okra me te okra wonya accident pen okay no ekokoso kese na me jai kaka ukra stia ni mu atwi ka no o se like me edin kakra bia time me edin kakra bia no tim su san dae eti wote wo isi akra edin kakra bia obeba okay on se jai enka ne no na hu ni sai go ha se me transi di time me edin bia no se madam na yo adunti mbase yo oni me that like me no be da no ma hofo o pa na saa de na koba ye no de be na ekofa bre wa brabom de na edinya etima like mitmanya ska all right but ohwa se me ba na tie ntem timimas like de me saka bia na safri mi sa kopi mi se mi ba ha mo de me koma odifo Samuel sese de ni nyina ato atwa ende ye jai odifo Samuel na ma wa kwankyere no kai oboa medical ka kyerɛ wo se wi ye bire modifo ba ko pɛ medical ka na fidie so enti enkwada mienu no so ye oba emma ba wa no miamema no mo maame wai o maame wo ekufodu asisi adai no mo na di wachi akukọ nyini di eze ka untri ba on se member pani ma meja wale wa hwe nti mi di se ntrim se me ba de mi nya ne mo ba emmo no so dabi nti Sompa FM so mi na ma hwe o mo a mi no ma mi ntamutie no on se like wa nya me boni si ya na mu asem si antena asem ne ko kumba sa ba sabi na wo ware wo yire ni nyina na sunsun ne no beda na wo na wo nya adaje na wo yire ne da na wo yire no
any sunsumu de ende he pa na ye ode onse da meni sunsun be sa de bia na de chia like na me bu asem bofu ban bi okura nya sem bi kura e be yakasakasa ma yako a che se sa wade no nti no wane nam so na ntam tim ka so ye me boni ana me trofo anya me boni na ede na utumi je o ma no edi firi oba ne sem ba sa de ne se mimi si gina bi se be se nkura na wo me wona mama ni kom oba no te ase ma o te ase di na se kura do koma me mom ko ho oh nice ndum we kom ko dia koma ya mko na no Saturday no so jom kwa mom bai kama ti se me ja mama ama ne party de miana me hwom tie se adwuma be na ya utumi de hwan ko dai eno ni masem ese me ba mama me akwankyere we de mi sheda nya adwuma wo am ti Kenya se obi a ofuro obi ade ni oni mia o da so ye driver no a me driver but mi anya ka dia mi en se me sore ahmache be tunu ma be gina abunsansi Kenya se abunsansi wo ti se musa ka bi twa na oni betia na masere no ti mi bi koma ku bia no ana me ya nkura na kakra ba bia me kwa betu ma se tu iskura na me ya bi nkoi ti ama me bre no kura die tutu akura ase bia teacher for no bo ankura no school na me saka sika na me da komo ma me dan tam kura so an si aidi a just say si ha no nyame adom so oba Sompa Asem Mpe Nipa ye kire o ma ko di for samo no sa spiritual marriage ni nyina atwam ti se no aka se obenya adwuma ye hwe nkwa eno ano no oh we dey say tete en say hyenku de eno anete en sa hyenku no eno anete etie se Sompa Asem Mpe Nipa ye hwe kwa be fa so na benya adwuma ye na empokura no odi for Samuel kura no betumi aboa kwa bi so amanya ka ne bi aka wate na ye ya kura no omo tie no bebere wo ka enti enu sa yempon de na wanya bi na waka wate Nyankopon emwa osa kwa no so Nyankopon emwa osa kwa no so abranti na kosem na no den papa kawakoma to yem wate kawakoma to yem yebeboa osa kwa no so Traders Chako Pada wo frewo ye fatete atempon so a Traders Chako Pada orofo Traders Chako Pada no amuhunu saa no ensenchene ne anwanwade a Traders Chako Pada ye no edutwam asokoma pon ne Pentecost asore no na ebo ho yenko na yenko Traders Chako Pada ne bi ensenchene a Traders Chako Pada eye no odofo se ne yenya hunu mufa afa ne nchechiremu akọ ene se se Traders Chako Pada no anote papa na nipadua no enyoma ekoso nipadua nim no wo se nipadua nim emuda ho na ne muda eda ho ne sei toxin ana poison a ebekọ nipadua nim no se onom Traders Chako Pada wo se ni nyina efiri nipadua nim na wo ho etumi etowo eframabone agina wo yam Traders Chako Pada uja wo nan odofo amamfo ntumi ngura wo Traders Chako Pada cholesterol no a adane srade yen kan sa srade na deda wo sa ho na nyoma bi esisi ntin mu no wonu Traders Chako Pada ebebo wiye papa kidney no ho ode no ekofom yanum Traders Chako Pada ni bi ebebo ye dia ba beka ho a ehu na enwanwane se wona wode agrochemicals no ebo spray no hwehwemu adadi se ukobo spray no a num Traders Chako Pada ni bi sa na ubo wie so a na one Traders Chako Pada na before and after na edu ba bia wura na fupa no a utumi se wodi namu ne bi ye wani ho uwi afa Traders Chako Pada ne bi egu nsom na fadware ebebo wi papa fa horo ho na honam antumi enhwane na wodofo de abeka ho biem kra ne se eduru ba bia mema no ya na akatima kapon agro no opese oba no ku no enti no no num duro bi enuro no wanhwe ye ebeboa amene wani age na ekwa wiye no na sebe produce an be man eba beku no enu ti se ono sa no ni bi ewia ya no Traders Chako Pada na nyoma enkonkai enfama asokoma pon ni rua bank no na ehwe animu ebe ho one Pentecost asore no wa asokoma pon mo ye nyoma wo mo ye nyoma wa asokoma pon e Pentecost asore no ne no ebe ho osa no hawo ye no Traders Chako Pada Kolina Keba Dani Heba Mr Heba ni Apidan Blessed Require yenko nyeko Traders Chako Pada ni bi na wona wo ye drugstore no wonko to Traders Chako Pada ni bi na won ton ente so emfa so 0243943413
0243943413 and 0260898941 yanum to the chakupada nibi ebebo ye pa Joe Apple Electricals abedum Ashanti abedum Kumase yeko na yeko to wire yeko to no signal cable eno ena sabri edi atwaguo ewo agana mamha na ye kan dia Ghana woda no ene de signal cable no tino Ghana wire papa copper wire eno tino wona waji wire yatum no 7 previous wonim de Ghana Standard Board ajatum Energy Commission ajatum Sompa FM efiefu afo nyina ajatum saa ena electrician fo nyina ajatum ye koto signal cable ewo Joe Apple akache Japan House ena edi ehwanimu asisi taziro and denyame 0246905898 yekoto signal cable ebeboa yi papa na nyoma akonkai yi papa omra samwa adansidie aba afidie so abrantie ne ho aton fosu medase yakoidie na kakra yebetima kan kire adasa ene yahwefo ne yatifo se abrantie menim se wo mo a omo hwe ne dade no omo kai no because say the story of the buyer no ye ni bre wo ho pa na areho abrantie ne nsem o de ba no ene mmere ne nti se wo tie na asem a ana odin na obi a woni bi na saa sunsumi sane ne da kakra obenya wa masa bone fom ye issue story na akura odifo Samuel frame se akana kuma se sai with the air bank case opani sa me no hia no papa bi e ayambobo ano ye kokoto odifo Samuel na de me pese me kama obi ate ase ne se ba bia wo beko bia no we de nye ne ye kan akwancha ye de be ma na brantie we ya aggressive se ade na edi ne nyane ntino ni mitiwo bi ene ye ma ne sa akwancha no etime so me ka che gya ne kwa ka che se wonyere ne ho akwancha na no odin nenso osinkete ene nyankopon da roma obepia se dwumadi ode be hye ye nsa wa ha no bebia akoraje ya sebo ko ho no e odi fo sambo no aboa no isa kade aka 7 prejudice eno ne ade a na ehia pa na eno afiri wo de ade aka de sebe bank case sompa ite no na wo kana si e be sere me abrante de bia me hu bia se ne mama de nachi 7 prejudice be ma wa hwe wo mo kama tamo ba fie no ho na kura hwehwa abrante wa yade se na sem bi kura wo ka se ne no mamu ayede ampa sebe uyemu yo ya no amfe wo se a ye hu so ya menti waka no me ne akura so bedi nkomo okay odifo sama bedi nkomo na ni nyina me ka cha me de masem ba we ne kuradie ene se wo ye wo wiase so bedi na fidie mana sa ne kuradie ofo so de sai ne bana kwa mu di a ebebo ano se obi nya papa obaye o na di obi ayenti eti de me ka cha se ne kuradie ofanya adwuma na ode ne kuradie ya adwuma de ha ode ne ho abedom yen ye wonkrofo bebre nemom se ye de ne beko baabi na hantan ne ngwase beba de eden to fa ne kuradie anya adwuma ofo so me dase okay enti abrantie we ne premier so besa ba fidie so abedase pe me ni bo gidie kese se obenya ka no bi aka wa fidie we so amana ye fe no nya sika ahwe ne ma no odifo pokwa bra mera ho anwumre kakra wo menua abrantie asem bra wo be ma pa na wonya adwuma na skenu botomu a awre ho kan kura ma wanwe ne ya obewu awu bi a wonte ase eti de mekanya ne se adofo amutie ne ahwefo besere gotudwogu fom momaye menua ya doye kakra ma wate momra mebuan wa woka wo taxi ye mono na wo toto ye kama momfa man na onfanya adwuma se obetima dum ne sika kakra so onfanya adwuma so a onfa mwa na ono so intimi evemwa mewura wo pa because abrantie ne fa wo famu ye de ye hu ne ma no abrantie wo famu na bema ehwe ema mienu na wonya adwuma nye enye so ya kwadwero bibi e de free soro beti ahomam ama sa ahoma na akahini wo wase no entimi anso aba wase ho sa ahoma no ana ma abrantie akwakodi senseme etimi dia Yesu de musini pe bia wa woka
we yes no ye ni na adwene mu de batonye basabasa ye na nante ya kakra kopim se onya na yaresa enti ye besere sere obia wo ka mono na tija totro ana taxi ya fabre no obeyesis kama na ono so nya bi to adwane adi nya bi ahwe nkura no ne nkura no ankwanko sai amu ankwanko hia wo mu ankasa baba kama pa no asesa no bra be bo abranti na obu abranti ya eno na Yesu efefe medasi ovosu. Okay, yenko 21st clinic the sciatica expert na yenko na yenkutu sciatica yade na se 21st clinic kutu na sciatica yade no utumi etu ase deku na sciatica no sa sciatica yade no ezo sisi usiri mefa wo na kokom akosi na sintrim yade eyeye papa 21st clinic ba no am yehuza yade bi friend sciatica na waboa Ghana adehye bi wo wiase sciatica no broni ebo na baso odi bibidro ene tu sa yade yase yade bibie biada 21st se fa bedano obetu ase na wode amawo laboratory ne scan fidie ahodo pi yenko 21st clinic obom fidie se orofo ne sayonti no se de Ghana for gini tum ye no Ghana ha wato apete waheta ha babia and 15 branches and wo Ghana member Kumasi Eshan overseas one Alpha Radio no na ebohon oboase Council Quarter Scott Junction ubehun wo Accra Drumming Market Sunyane Kraza Techiman 21st Kene Kosinye million 0540311311 0540311311 akwanchire papa akwanchire ja odi for Samuel we dia yenso de ye adansi die kase na epie wo afidie so abrantie bia na yene no show no na wo spiritual marriage no edi anya so wada o otwika akra no a sunsum krokra timi no ebeda nyame ena na basam oduro na accident ntumi amba odi for Samuel ena mana kwankyere odofo tie na ada no so kodanda a wutumi emfa enkoda odi for Samuel na womwa e ka na amene wa na promise emfa anim guase ana yade aye krankro no odofo awade no aye bisi basawo akwantusem no so saa ye fa enkoda odi for Samuel awade no nya bi ngware saa na adwuma no so ntumi enya bi enwo ye fa enkoda odi for Samuel obeboa akwani ansa nyina so ntumi enwo ba koda odi for Samuel obeboa menhia hemboboa no one Jaba family house ho ena akwankyere no ekoso ne sayonti edwomfo ma no friend akwankyere ja akwankyere papa ewe bremodifo ba ko pe ena mekanfo na media ma eno ane odifo Samuel 0504 588 454 0504 588 454 ana 0584 0519 na eji we so eka ho 0265441995 yanko di for Samuel e o mensia ahembobo ano Jaba family house abrewati ha ofoso be ma yeda Nyankopon ase Ebeneza de ode ya bedru nie nya ba bia na wokokora mpo na wunya results te said the Asem Mpe Nipa nkofo ba ase no mu a wonom enya no ntina brantie yeda Nyankopon ase ede amano na de etosumie no nso no yaka acha ne se onka na koma nto ne yam de dikan ya na eden krampo no Nyankopon ayadom ama wonam ye papa so di for Samuel so ama sa hawa ya chete nsem we se frin so de a adwuma sem de da ne da ye tiefo ne yahwefo ye da wonom yesu kire wonom aye ni so bent ne gidi ye ewa rehemu ewo gidi ese Nyankopon be ya adom ye sori dwumadie so no na obi afrese obedom na dwumani bi na ade na si ese no yakuma wa awia kase ye betwa ne tiwe ya sa kapoma mesro ye nwemu a enkoyi anasa wo sakita anasa adwa na wansebre wa no sa na esa anasa wambu mu anko eche kakra sa na esa insipinte no momwa ye na ye nya adwuma ka yi de Nyankopon be ya adoma me nya bi de ama na bibia anso akoyi ntofo so be ma ma me fama no si ase ne nka ncho bi a wo house Asem Mpe Nipa ba hase no ma results ne de won sabe kanitia wa bi medase pani o driving license wo ho o driving license atwatia entoma yenkoda ma ade nche no benya ka ne bi atwate minnim omo tie dwumadie minnim omo akoma wate kan akoma to yem so pesika hwenkoda no omo kwan esa nkoda no mienu no na emra makwan se yeji nkoda no ba fidie wi so kede nkoda no ba fidie wi so abrante ye hu no na nkoda no susua na sede wasi ahwe nkoda no ana kwaku we de sanya de bone ye nyi nkoda no kire
bibi ntie ntimi from ma okay yɛmfa mpompro hɔ yɛmfa mpompro na ɛkɔ anim wa no ɛmɛya mo ho fɛ wale ni muti ye na ma ya no omu susu awa na adware wo mo awo na medware na de na ma wo sere ye no abrochi aka ye bechi watumo e ga na hanko ana ba ka no dware na se dada horo me something dada mama horo me something ono horo na emema o mutete ma no ya na nyame mo makuku wa twanto mesi ni buwa turi nkura na kama penti me gidi ye se yakopon be hwe so na wa dom no no watimi anya skade ahwe nkwada no okay nkura ne hwehwa ba bi o manyine nko munyine nso aye fe wa hwe o mu ye okay Aboatati a wobetwa so na mabaso ye adwuma ye omo a omo aso Asem Mpe Nipa se no ye ka se ye yi omo ama enye ye da biada ye se obi so tie wa abuchiri na opeso be fa nkura ne koso aya makwan na okay o be fa nkura na se na ka atwatia ajo obi wa abuchiri wo tia kwamna ka bone ka we ka atwatia o me fa o mu odi fo me na be ka kire wo bra be fo mu we documents kakre na dia to na be fa nkura na ko yuka amaye o mi nyina mu wo fe yi me bi di ho dance o abrante na yade nya me no kura ni mo fo mu ko ai okay 3 Herbal Center wodofo yenkoni ekotu ekoko ase 3 Herbal Center enu papa we koko ne editu ase o usisi no amama agina mo ni so yusi udwade a na ho eyo hene 3 Herbal Center ne nupa 3 cool capsules coco master wodofo yenkoto bi okolina ke ba dani e ba misti e ba ni apidank ne fa entu ekoko ase 0546 107 107 0546 107 107 3A cool capsules Coco Master papa yekotobi na yemfa entuye koko ase your destination travel services whatever eya kwantusem no ko ade ha ho say ya kwantusem no na omanfo ajusi ka dia de omadie na no ano no omunya bi ni biem ni nyina ya your destination travel services power man terms was yan di kamfo de bay ehfa na apeso ko your destination travel services odimi efa anko asoko mampon oni ruwa bank no eni di hwe ni mo ben semense ba clinic pa yenko ne afia kontusam enko da no your destination travel services kro ben ena bruni te so wontimi fa wonko di opeso ko no bra na yemfa wonko enko hye your destination travel services nsa visits award die no enya sem ketwa amanfo adanse awodi no odofo me enko jusi kani wate Enko your destination travel services was a common pon 0257 298 084 0257 298 084 and 0206 748 767 0206 748 767 your destination travel services or ya die papa or for yenko danke bar complex if you said thank go buy you know medical card was if you do me and dank amount for do no na ebo na baso wo wunu papa pachi number 2 one city life hybrid school no and a bohon pachi number 2 omanfo ebufa so yade ben and me mo yade bia din dank so wo mfidie ore hwe wo yade ni mo obam woduro na nyoma akonkai e dia maw dank ne betumi ayosa wo sika bi ekura obi an fobra na so ye dank ebebo papa orofo se yete dank ja emwaye yo se bese yade no asitu padia yanko dank ba complex dokota panino o wonto boase wode ehwehwe nipa yade no de duru eka no na wodofo enuru ahoduo pinu a na dank odi etu yade o dank phytocare dank stroke and all dank phytocare dank procare and all dank vita na all dank gastrocare and no enyina enuru a ode etu yade ase odofo yanko dank wo wate na yenkutu yade ase ama me ne wanse yade enipa so benya wa na yade kru ya yekono mizo drink and 5G miza na yede akwanche ye test mizo and 5G miza no eba ye no sa 5G miza we no eba ye no omanfo dodo no ase nete na na husuo no kama pa Sompa emuda hose moton emuda 5G miza no emuda hose moton osa makasa no furu 5G miza ene yesanse nkyerene no odofo wa transfer officer bre 5G miza maami edwom no wa bre o 5G miza
magazine for Nadia no so bonano denia wi no so anantre no 5G meza yenko ne ko to bi mizo no so eyen senkyere ne aponto ne abadin to no nyina ne yeko pe mizo no bi emfa eni adwuma okay yeko akoye nimu a na sabre yenko talk show ba ko ho okay yene afrefo no so yene afrefo no ni nkomo kakra yene afrefo no eni nkomo kakra okay 0551931931 0551931931 0551931931 hello udin baby afrefri me didn't do of fire me kase free emna me Sompa no program na ya na ma ne mema wo mu compreni na akola bi oba de nensem kan de ne izo anyame na ye Sompa sa koda aketo difo ba am se me na menya ne number ne number no de nyame ya dum wo chena nyame ya dum obesan aba show no so eno nti nyame ya dum chena no wahwebi why hello Odenga. Meto kapa baby afrefre udin. Me fefin kwanzan kwabin. Je fe for kwafodom. David Bapo yetiu. Yetiu. Obozo me ka endera papa no da ore ne ida senu. Papa ne jemne de ne tisto para. Okay. O se ma me ne ka bibi se machine bi e wo montem. Eno de am teman kan watem. Nti munhwe na mumita maame ni se machine wo wa papa na para de ma. Okay, no machine ho asem no mekai papa ne se machine wan kasa de wo onye ne hwe mekai sa asem no pa. Hello. Oforisuo be mi. Yey. Papa na bibia bokodie. Pani yanku yanim. Papa yanku na yebenisa. We SK Bolas na me ne here. Wade nyina mu oboase sector kopa na me de mekasa efre papa me ka awafo na asem de kakra be uyo ba na oye bema na mo transe na ma ante mo ho ase ani je me ndoka besi o because ugo tia wale bo bi pa nto papa odu le tiatie no anka to on bank enu 20%. So se be ya mo nyo tiatie no ana ma de bi e be television de tre yenu bema no so so no ba ne ja bia e ja pade ne die oni ni nyae won mo mfo ba de man se be ya abutoye beto obani na ama prepare you to I prepare you. No, okay. Hello. 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 Yetio, Mamilia. So, I saw Majo, no abega funyina. About Pamajoso. But in the Abema and in the seven. Okay. Papa na no yenti na no ba no so bro no sam. Na se no so ba ne bo no. Edu be bi so no le bo ba no. Enti we de yes na aware no mu mielu no mu se o mu mpe o mo ho dia. E ka pade ne pi mo. Onche. Ya se no ne ne bo abi na o ma be cha ma o mo. Ana san o mo do o se dia be o ta kan. Okay. Obema no didi oba na tem odidi na tem na oba no so abo no o ma ware ndie sa na ti o ano ya ne twede hello udi baby afrefre di jana me ka se microphone ino zama yenti o panipa bebe me ka ke awarefo no de ka ta ta me so be se me ta ne se Yunya no mano, Fabio, a young munya with Rama and Mamano. Because so mu say oba one who couldn't get a Corano, my Basabasao. So Mumia no much, San Colano, Mustiano, a postal, a Mancolano to me post school. I saw Mujai, both the Nancolano, so now my Basa and of course, Yunya no mano, dear. More, I said, go much my share. The young dear Mohina met him. Bibi jaya sisi mo ni e pa mo chawa munya botre mayan moni na mi juma. Okay. Hello. Baby afrefre udi. Mpata mfrefu takwa. Okay yeti o.
man no one in a unit no friends she can't be a one German is 4 million in this can be a best yamba what's it who 4 million and I say was it 4 million 4 million money and I don't do a could no so a japadi crazy so down on my that man the that hand to the this man I think that and one no them woman obano point for who java you know by obano would need to be ama with me java you know by and I would tear show no Aboagye we dey said do man o ma someone dey besimu. Hello. Hello. You want the best record yi. Okay, ya va last caller na ye ne abrewane ba entwetwe nkomo. Ai, ye fa last caller. Hello. Oforisuo Majo so. Pacho ngati Asam Kuga. Odi dey say? Femi Isa. Yentio. Pacho the be mani the was sit up there no bani chum. Okay, somebody ka cho say some Asem Mpe Nipa no baby enenam no ye 22 se bafo ye boy entaba mu a yen nam soro ye sai enam fam eno nti asem bai ena de bedan some Asem Mpe Nipa yintumi enkomoa eno nti no ne sai yonti no say otonwane ye wo so asisi ya no na resource na ba ye ne abrewan ba unai or your spiritualist sa mami we no we am hu ni fonyi na say na some Asem Mpe Nipa de ku frempon de Asem bebo ye ne ye mame no entwetwe enkomo kakra ewo dwumade we so oba pa mema wakwa aba mpacho mejo so bibia boko de obo de da roma boko na abrewan ba unai yeah sa na damanim ewo ha se ka se abrewan ba unai a eye hwan ya me pacho abrewan ba 09 me ye spiritualist me kanisa besan yendro na me ye 9 born of my mom. Okay. We are 12. I'm the 9 born. Nti anything ye abrewan ba 09. Okay. Na me ye ceremony me mama ye ceremony me papa ye ceremony. Okay. Na in my life after university business ana na me. Okay. Sompa FM. Abrabo ne mu ne enyama. Nti na me kra enyama. Ne onim me ana ne wo hwe me ewo Sompa TV. Okay. Enemy and I my classmates be more from SS. For YouTube baby. Yes, be enemy because all in my life business and me. Nah, it started 4, 5, 6 years ago. See, and I must say, Oko baby, I say, Obi say, I owe to me the wetting tea and coslim. Nah, 7.4 baby. I dear Debbie and so bonny day. Nti se wo ko baabi na obi ka se wo tumi de wachi efie tumi ha if you tumi na ese wo ma wadwuma sam ayebasa na one day me pinipini bi no kam chere me se abrowa me ba no me nana no ne o kire wo kwan se bra me nchen no nyina ye tie Sompa na wakọ na waba it's like reincarnated. Okay. Na tumi ewo mu fie Unana uba no betisa unana ye adwuma na me se me maame de na ye komfo mfana sa hasa na ebeka no unse sirem ye wo se na yesifre wo monte na be ka na sa obi abete ase na o papa me nana na be chichiri chuchuruga eto ho atuwura na obewo ne mma enti ne metene na nso ye me 5th grandfather. Okay. So from my father's side father adwuma so na betey. Okay. Nti ja o sabi okọ na nkra echi no obi amfa adwuma no na ha drink kakra na nananom eboa me sabi makọ ahokyere mu pen makọ ahohiahia mu pen pa Sompa FM se ya ka enim guase amafa mu bi pen ti papa na ka kire me se me nkofie na ho na me moa na business na me na menim say we was shop be brain you me me na it's not that until me buy I came say ne me na bi be ye a wan wie no na wo to aso enti wo wakọ na waba
nti wan to adwuma na so de ya wontumi nti kofie na ese me kosire me kosa na me kosire mu da slim krobel so na afiri chuchuriga yes from Navrango to Chuchuriga okay Sandema from Navrango Chuchuriga then Sandema we are Gafumbisi road okay yeah enti ese wo kofie na wo koye wona nanom adwuma enti me koye nso man start manye me ko buy me san be start business kakra esan say san ko back na chese wason ya yeden na on se me ba be si so no na say ye wo me buy na me te atese mbate me hu so bia ye bibisa ne me ken it's like wa ba fie na wa hu se bibia ye normal wo fie because ye wo me to romance on them okay ye wo me to say ye wo me to romance sum mo my boy sum a sheden fie busuane nyina ye a Christopher there is nothing like that source but just say me sorry na say dwumasam na say wo sorry wo wade ho no na asem wo ye den ekopie but na etome we kakra enti me third time am call ye sa not knowing say first time na me call ye no ade na afaw aye na dwuma no aye na ade kra nyina ewie abra wo ahu say sunsumu asem aye sunsumu asem enti na ka say tumi a it's not about image okay it's power enti me ka say you enti me ba na ka say so mo se omo ne me ba nante dia me ni obi oba kire ma de someone wants someone me nante enti me ni obi oba kire ma de me ni obi oba kire me say na me nim sam masa way ana brentin way oyale ochina omo nkire me ade na me mfa ma no na so mo wo ho ampa na wonya yaresa na uhuza yampa se bibi wo ho okay me to crowd to challenge my woman me dia mani yeden pa ne oni me ne me mani yeden na me throw challenge e ma me nananom onya yaresa to aso na me penipa 12 na means abusuya ko let's say the 12 zodiac sign asi because na me nim ne me hwehwe because astrology me wo nim de kakra let me put it this way okay. E wo ho enti me ka sha me say me nwie ne ma ye ne nson me pe obi a sebi owade bi won ho a waya enko nyina ye tie sompa se mutimi ye sa de na me no benante na mo kire ma de na dade na haban na menni because me ka so na me wo akra e no mo se me ntuka na me enko papa we hanya papa ye there is papa sekwan so ye Bodrias road that's what yeah enti menko na mekwa kwato maame bi sane omo yi kire mre sesa pepepe enti mekwa na mko hu maame no ti maame bi so me say sawo ye nodna I say sawo ye tani na me say mam patron me ye tani okay bra di machini enko mfichira na wona na bi ba ha e be kan say me mfa ade e ma mfa choti o me tie pa enti me di nachi adekran so de maame na ye pepepe na sabi me de koma nipa na me de ma nipa no na nanom ade e maame Sompa FM na nipa na asa obi ho de yare bia chin enti o maame keka ne ma bomu ye ne moto e na me de koma nipa na say ondi okay enye onsampo ngu ne no mu opa wo de onsa we anasa wo de ketama be bom kitikiti like this then you take it that's all ebe yadwuma ondi no for 1 week na men hwade owia na mo says owia adro bia me pesa me de kan no yemfa nka no napsi yo me de man na woman bin so by na odwonso sabi watra 30 something years only boy but the lady is very beautiful you want for child yes let me put it that way enti sister number no sabrewa did am hwe TV station bi na me de me ye votarian da meko baby kra se meko pe bibi no da de na me dwonso kese obi se me pa but I'm not lesbian but this is my deepest this I'm so wow enti me ka kire ne say me ne be ko challenge me man ade na ondi me wo ba me nche na say yale ne te say den ya moto na me no tin de amon because eno na minim ne yete enti me de moto na ma na odi bi wie na me waduro bi a ansa na me de ayeden me de aka okay abrewa ne ba ye brenuti no
sabre no wankasa de woni nananom nenam uwani na yade bay na de bay pote e na de sayade me pacho me den hahaban e na sayare e na sabi me starte adwuma no enyama bi wo ho ya me ne mo kasa kra no for na me free ya me ba hai okay enyama bi wo ho no ma me kodo because enyama bi wo ha na oyisu de ye ade nti me kodo ya sesa ne nyina na me de ye den me de ba yale de yale a mentumi ensa ana me tana se a me starte mensa bida ena obi a otwa menim se a kire na nananom de baba bedom me dia that is it but apart from that yale bi e te se den bi a obi wo so de yale bi chin onya yaresa ena obi wo so se kodwo to ade na nsore enya adwuma bema na awu oh say a top from 100 years so sort asenko ana se obada won chenko adia bibi wasire madro wasire abrewa fa number no tudwa preko na aha no kra na betimi mema no sresre me wo ha me so me wani kakra wa bonte mema no sresre if you say amanfo bi ewo sa fort no ye fa na number no tudwa na samba ko bi nso ho bema bi wo ho no ma wo hwe me ne bema no scientifically penis enlargement is not it's not there. Let me put it this way. Scientifically it doesn't work. But obi wo ho na oya branch and pass bia na we see so now around 20s that way. Na tedua na no eden. Na esen wani mu adu. Fine pa. But later we say tedua no fon wa na efon. Obi wo nya gono suffers. Obi wo stress e ma na be ma efon. Ene de adro ho. Me mo odro ni obetue be pushi ade na ba na ye goyi. Aha. Ene de adro. Se ma no so mani je ho sa. Me to me penie modu. Okay. Me penie sonso. O pen me na me ho atome. No kra dia wo ka o ho nya hi. Ana oba bi wo so oni atenka. Bem ma beso so no se dan. Se oda ho no da setimedua. Aha, edro ho because me ma mo feelings na monya no. E se yenso ne mo che. Da bi nya se wo ba nko na wasore na de ko. Da bi. Eti abrewa ye kan yade dia. Apart from etware no de yade bia utimisa yade bia metumisa na oba bi wo ho nso asabi wo se be ma mponse ne peda ana woje ya ware but obi anse ne peda ana be ma papa bia ma na akwan mu da na obi wo ho asabi okwa ware ase obre be ma tete no ware ase pa be di anko ho no but yen sremfo ye be di anko no ntse sabi south me se obaje be di anko me ho a che se wo de ni die obuo e ma wuku what the buy no because ade bia wo beka bia no obete wase na che se mema na yate aka ma no so wonim baby sabi sene me sister ne woti anase mo abre mo ye bibi ade a mo ye no enkura ne nti na mo ye o chena nti meme na metene so ware bebre yesire mo fo ye omu nchiri aware dodo ne mom me so ne medie anase okwa bonten kofa obi mpa eso de ni die ma penen ana ode ni die ma ne wona na wo ho be ma bi wo ho obuade pa so fa oba mpa na yiri mpo hunu se wafa bon oba na wabakuma se pen me pa choma bakuma se pen na ochena na metena se ahwe nkrofo na ochena hefa na obetena ochena me pa choma metena se wo askwa city mall na chi hwa fa he poten se de be ya confidence hotel no abronsan top last floor okay empempi bakuma se ho na otena ana waba ni da bia ho na me wo okay da bia me ba enti aye confidence hotel akoma fm achiri ho me pa chon ho na me hunu sa confidence hotel no enti wochena o hwehwe sa amafo mra na yaresa be ye o modia ho ya me de e ma ye bre me ye mother of 6 ma wo 6 e ma bre pa okay biti se me ne me brother ye te wo kama ya ware fo se bibi se ne ma nyina sempo ontumi mpie se okwa kofirifiri ne ma ba ye aduane but me oba no metumi apia bonten akofirifiri aba ye aduane ma me kunu di ye bisa se me kunu bo wo he a me se me kunu mpie ya bia oni ho nso no me kunu hyede abrewa ye brere fa ba no ye ma no entudwa efrise kina no we wa wakan na amanfo twen confidence hotel wo kina ekina ba ko ne nipa bodom pem ho no e ba junsam kumase pesa wo ye oba na wo tie me na sane ma nkoye obi ho se efie ye nware obi ho se efie se so gya ware e beta tena fie no ma ye nware biem sabi krobi to aso that's it wo ye oba nko ade oba bi ho se wa ware ne ma ye different father oni bema one ne hwe awore tena ne ma ho sabi
so wo ye oba na wo tie me na wo sa situation bi no mu ana wo pa ware wo ntimi a ene mema wade de ato wo ho me de me wa hwene okay aya hwene be ma no so kro no be ba dan kro be ma no so be se nya ade afiri wo anti be ma no ni bo ahwene so de ayeka o aha ahwene no ma tumi ye ka tumi ma na kita tumi nya mema okay en haban ya de say yare nyina ma de na dɔɔso no okay enti me de ahwene no toma sene na sabi me dadi eye me kunu one me da ɔkyena na say ade bi na ɔkɔkɔ hwehwɛ se ne nsaka good luck no so wom yes driver phone nim sa de we pa abro ya bra no ti ebra no bu no tot we kura no ene no first time ti na ma che oketo abi no ye fa ye ma no tudwa ne nsɔre nkonwa so pa cho obetimi afrɛ me e wo 055 90 77717 to bu ase bobo bono baako me pa cho 055 90 77717 come back ka ho yeah me pa cho 055 90 77717 whatna kone abrewa neba 09 or your spiritualist na was what they haban and the sayade yade a wontimi sa enko e tware asokwa confidence hotel akoma fm agirewa no was hotel or last floor nye ne da wo bakuma se ene da wo ba Sompa Asem Mpe Nipa wo be da ne ho adi a kire wo amansan eno tia kwai na oyenko da de haye bia no yenko na no ye ewo abrewa no ba 09 ewo na sabre yenko na yentie talk show bi ewo TV no so embraces ya penikesi ewo India na omodi India for ahaban ena akabum ede aye nru nyame ya adom nui abedru Ghana maso na Food and Drugs Authority AFDA aye nhwehwemu agye nru ni nyina atum nru ya menemu ebedi nkoma afa ho no eye nru a ebo edwuma eye nru a eye nam a adansidie no de bia adansie no ba na eba nti no se wutie mi abomodian na ya asotie ne tie me na aboa wankasa ebetimi aboa wunua bi a owo baby joint forces eye edru a esiesie dompe ene waposo se wutie me wo honam eta etutu wusisi eye wo ya etweba hoto ene wo na ase nyina ye frɛ ne sciatica anase wo kotodwe eye wo ya etimi tutu ehono ema wontimi ennante ahotutu eye yare bia etimi eka amanfo bebre hye dem ema omuntimi ennante omuntimi mpie na watimi akoye adwuma kra edi aduane abefie se wutie me na wo ho eta tutu wo dompe wa poso eta tutu a yedi edro papa edi free India maso aba e friend joint forces edro we a make ho asem no enye painkiller na emome ye edro a esiesie wa poso eni wo dompe